Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseayani.
Totoka non rato mai wakaiati atu takatiko ani na nongo tandra mai na bola ke na turumbu. Rato na matasero i arto mai wakaiati atu tiko ani wikenda na kawi wenaka ni moni tiendendai ne ka rusanga vulka ono ni singa. Ni vulo tune, totolo tiko na tosi ni ngona da sa adhoba tali tiko mengone oti ni madhawa. Ni vulo tune, unuitaka ni tosa vinaka tiko na nonda sasanga takatiko menda rawata se menda tubana vinaka tiko na bekai so memba lata tiko na bekai tata tanra mikina na tik tik vuni ambaki nda sa adhoba mengona vi mamani ambaki undu tuko na ngai bulanga tune tulai baka menda sa didi sombu tali tiko yani nda sa lakoba sombu tali tiko yani na ndu tali na ambaki ngona rono dolu rusanga bulu katolu ke bakauni a sema tiko mai na moni madhango anda le sar tiko nda sema tiko senda saraba tiko na bekai so erto sarawata mai na kambani na Divine Fijian Home Care poasa koroitamana ke na no Leoni Vale mua koroitamana ka vakatalinga kina ira ke sarna vakelesi na kena mai tabuodi tiko, wakatelanga kina na kena mai tuana i sausau wau erto mai mbiute tiko ioia na tatanra, ando tuko ni tu na tatanra e senga ni saumi. Kavinaka na tatanra tiko mbala tendona singa o na rawata na vika o tatanra taka tiko mai, e ke wakao ni adhalata na nonda laki sarasara tiko, nda sema tiko ke na vika e soa mai waka idhur tiko na moni madhao sange waka nanda kue ngango, mai bulangi ndoka i tiko kena na turanga na Prime Minister, Mr. Honorable Sitiveni Linga Mamanta Rambuka, kena nona Leoni Vale, au sureti moni ngai saraba sombu talitikani scroll sombu, and a radio mbulando vata na nanda vata gona radio mbulando vata, ninge vaksaraba binaka kina na songo kama i vaka idhuritiko, and a moni madhawa sawa tingo. Yendo tal na madhawa bongo, vakanuni binaka tikani se vinga na vanua ni sema tiko mai kina, and a kavi binaka ni moni tindendai, ukela singa lebu tiko ni tu siti be kem do mai nonda mbongi le butiko na son vanua ka senge mataka lele mbaka senge mbongi mbaka be kem ni na se vurvura tali so ova ka nuni binaka tiko yani ni na toso binaka tiko no be ka ke de sare tiko na nondi tuba and singa ni kua ya kambimbi menda na do bakaliu de tinga na do ni le wai na bukunga ni kena ngarabi tiko no be tuba so me wakati ko nga na noni tuba and toso binaka kina no be ka ke de sare ko waka nuni binaka tiko ni kem ni sureti kem ni mendera ve toma ni tikani na nondi wasini ngauna bata na kavini koa na ngele ke dava sartiko e na vitu na kaloko no ni tokani go una vuninda koa ke wakai tiko so na no ni wakasama so mbeka na ulutango ni na vina kata menda mai wakai tavinda mai vital no tiko kina e na kavini koa sureti kem ni ngai bola mai go na nonda bata nonda porokaramu bata tiko go ko via waka na numi kia mnita le tuku ngai ani na buku ni nonda VCCB do le tuku ngani waka vinu vinaka na numi nindo sema tiku mai numi nindo wa se tiku ani na nonda wata ngo na katolo sanga buli singa ni bulongo e na soli tiku kia na rua na singeleti ni radio bulandua wata ke na ndua na ndrau na ndola na ilavu ni Amerika we ngana panua ni tiku kia na sei burabura dama ngau ni sema tiku mai kina ko ngana ka nganrebi tiku muni na waka itabi mai kina o ya muni bolanga mai na dhavo na nomu ni rai membala te teko na radio mbulando vata sombeka na waka na nanu i tiko ngori sombeka na ka me na kero na ketona waka me ketona da kawa me rao ni na waka toro i dhaka tiko kina na nonda vata ngo nonda vese mati tiko na visinga na vikawa o ya keto via kila ni vola mai me rao ni na bi tiko kina na edhamu kina kato wakarutaki membala te tiko na idhobio ngoro na singeleti ni radio mbulando vata ke na ndua na ndrau na ndola na ilavu ni Amerika. Sivitonga na tolu e na rua sanga bulu ka vitu na miniti sere katarawa ngona be wakambula tiko ni kina ve Teresia mandingi mbuli ni bula vinaka Teresia ni sema tiko beka mai ve na kavini kua Wakatalanga kina ve Susana Newcabo bula vinaka su baka nuni vinaka tukani ve kemdo mai Seattle au nutaka ni totoka na nraki sanga ni mbadi nraki uda tiko mai Sanangori wakatalanga kina ve Israel Tawake vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua bula vinaka ve kemdo ke sara na dhaurabo ni koro ko longani bauta ilevu ni dhaka tiko wa koro na ngona sarangango baka nuni vinaka kina dhaka wa koro totoka na kina ve torulinga taki wata tiko na
venga ravi, ka unu taka ni nei lutua tiko ni, nomundo thaka ba korona vi sere soe wakatangi tiko ani nei kawini koa, wakambula talitunga ve nei sua to kasa, nimbula vinaka nei sua, vinaka na sema tiko mai na wodi mai nandi, ane kawini koa, Sang talani ngole da vitikino kalesi, da vindi mbula vinaka kalesi, ke mni ke de sara na sema tiko mai, au sanga ni reida rau tiko na damuni, wakambula tiko ani, kera tiko ngā ke sange mataini no muni sema mai kera ninge ndua ngana like, dua tiko na share, sera ni ninge ndua se tiko ani na vising, ana vivu ki tiko ana kena mai didi ki tiko, na nonta wata ngo na radio mbula ndua wata San Francisco, me kauti kanta wata tiko mai. Paibertonga na o bula ni Dela Indulevi, Reveni Ronrolangi, and the radio Bula Dovata.
Na nonda viti, ke ngasini wuli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu levu, vei mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa levu ni wakaromboka, vei mundo mai viti. Ena radio mbula tua wata, San Francisco me kauti kenda wata. Endona mate kuniti wale weke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana wea tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo ili wake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tele kwentiko. Me bakani sa musoti ni kene bakata kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani ke remember letter na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vitu wa 51 sesi koba na nonda to website www.sfhepbfree.org. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemuda we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Paverton na Paradise Roots o ia na italanoa ni dondombo ngā na Radio Bulandu Vata San Francisco me kouti ki anda wata mai. Kawite ko ni moni tindenda ne ka rua sanga vulu ka ono ni singa ni vulu tune sa mai votongo tini ka 5 na miniti me vana ka loko o titiko na vai na tini na miniti ndo rongo titikina na iwasininga ona wakaruta ki mai Paverton na Regional Pacific Islander Task Force don na isongo ka mai bebu ki sartiko bakalebu ka waitiko bakalebu e na nondambula na ngole mai na ve matani tu baka mai na wasa Pasifika kanta samai baka tiko na bono le bongo Amerika ko anda baka vini vina ka tiko kina non to be to koni ka rawani mai ngaravi tiko kina na wata ngo na Radio Bulandu Vata rawani da mai vese mati tiko kina na ve ka vini moni tikina baka rambuka ya mai na tolu kina vito na kaloko a watu kona tiko ania mai tiko na madha sawoti do ngana VCCB mindo ale tali tikani baka vini vina kana no mnindo vito ni te singa na monindo sama tiko mai na monindo wa se tiko yani na nondo watawatongo o ia ke wakaoni volanga mai se dhava na nomuni rai me mbaleta na Radio Bulandu Vata de tiko mbeka sona kaoni via wakalewa me mbaleta na Radio Bulandu Vata se sona kaoni via wa se mai o ni na numa ni na bukea na kena mai garavi tiko yani na nondo watawatongo nda mai vese mati tiko kena na visinga ni vola mai senga nindo e dhala senga nindo e donu ia doangana kai rau ni una ala tako yani ke tona wilika na nomuni rai na nomuni wakatutu ka ke tona tura wakabimbi wakasamataki me rawa ni na tosa vinaka tiko kina na kena ngaravi tiko na nonda watawata na visinga na nonda vese mati tiko na visinga ia na dhamuni na mbiu tiko na kato wakarutaki membaleta tiko na rua na singeleti ni Radio Bulandu Vata kei nandua nandrau nandola na ilawa ni Amerika se mania sa iwurubura da wangao ni tukina nangonongo na technology sa rawa na wako ilawa se mania sa iwurubura da wanga and the sema tiko mai kina se oni sema tiko mai kina na ngai wako ya ni wikio mani na ndua nandrau nandola na ilawa ni Amerika kei na rua na nomuni singeleti ni Radio Bulandu Vata. Ea ni bolanga mai se dhava na nomuni rai me baleta na nonda wata watongo na Radio Bulandu Vata. Ia do tale na madhawa bongo waka dhava na nomuni moni madhawa. Dhava mbeka ngaravi na moni madhawa ni waka dhiengu mbeka waka binaka si levu mbeka na ososo kila na ngonongo na ososo waka me bunga weekenda moni madhao ngendo garabikina na dhaka ni vale boli garabikina na beka so membaleta na nonda matubu vale na lomani madhao nda sa dhaka tunga otia ia so tale na moni madhao sanga indo lebu na onga indo garabikina so na onga rauninda levea ia so senga ni rauninda sa levea sanda na langayani menda lakinga rava kambimbi ke bakando bakaita vitiko na vitambana iso ia na moni madhawa senge wetingango mai lebu sartikina na oso na viki to mandanga baka matubu vale ia na singa bakaruai mengaravi tiko kina indo na bimbulu kito bingaravi kina na singa bakaruai nga senge wetingo na bimbulu ngo na dona turanga ni te lebu mai lenga tiko na bonu lebu go na city lebu go San Francisco lebu sartiko na wekana ka kila nindando lako ena vimbulu e bakai sa senando mbeka na soma tero ni kaya sa bakanda sa kila tunga na kaenda na laki sotava na beka na laki ngarabi enda sa kila binakatu senda sa nama katu yani na beka so enda sa kila tu nindo ngarabi kina na songo ni mate na so mate ia na moni madhango waka me duotani na rai roni kai mai ramba levu na nema mi rai na bunga na matabi okani na matabi tokani ke mami ngole ani na somate na wakaruai baleta ni singa todo kondo mandangana kana singa todo ko waka idurtiko kina na roni kai na songo ni bimbulu kenda do kila na rengu na kabaya na dakatiko mai na ndo todo ko beka na madhawa se nangonongo da sa bunga weekenda na bukungani kena ndren na beka baka labo se kena sa sulevu na kena ngaravi na mate sanda roni nda baka biuto ngai duanga na singa sarau ngani duanga na singa ni rengu o tinga ya singa katarava sa laki wakuturiani na yango me sa laki mbulu basar tunga ya o tinga na bimbulu sa midaka na sonduka na mburu mbula sena na mburu ni mate
da mai wase watangana mangiti sa koe saratunga ia. Na singa wakaroe go na wakaroe singi o tungo ni wasutiao. Garawi na mataka ni wakaroai, wakarotaki na e katalau, lako watakede mai na weka, o ira na nona I tokani na turangango, ka rabuka mai na vi state so, rangwale me kina. Garawi na i katalau. Ia mai wakaidhuri tuka ni katalau me na walu ki na tini na kaloko, tini ka dona kaloko, wakaidhuri tuka kina na viewing, ya? Ia wikanda na sado mai na garawa na mati walangi, da sange me ke la tiko ya ni dona ka na viewing, ya do tiko na tiki ni so mati se na singa ni veimbulu, do wakaidhuri kina na viewing. E so na viewing, ya na kiana lindola tu na kisi, ralako ya ni na weka, e so na viewing and dola raramba. Dola raramba bi ira kia ngana lako ani merna laki tiko na lutu ni bimbulu and dola rau ni laki reda. E so na viewing e so endo wakatamba kindua ngā me male tiranga na leo ni matabu wale ke ira na I tokani. Ia na ko adhaka na singa wakaroengo na viewing a tiku me na walu na kaloko ki na tini kandua e sambau totoka wako e tiwe au na nungu reda. Ni o lako ani ki tō ni tuitawi na wakarotaka na I katalau. O te asangi tiko ngā arto na ndua tale na I wase matapu wale tale ngā. E rito watike na so tale na I tokani non ritawi na wakarotaka na wakasinga levu se na mangiti menge wakangataki ni sa o tina lotu ni Wimbulu. Ia, o tia sangai na katalau ki tō wakarotaka I o tali niu ki tongi adhe ani na mataka ni singa wakaroai sa ukutaki winaka tō na hall na wanue adhaka kina na viewing. Ukutaki winaka tō gai au sangai reida wakandua I o sambo tali taka wakaliu saranga o tali taka dina na kau reida na singa wakaroai ni sangwalenga ni dhaka na viewing e mbiu tali tunga na e lewu talanga na somat ndalau kina sa do mbini tu na I tambai I o Kongo na I tambai mbini ka mbini na lewu ni tambai rambiu tu na kia ni tamba na turanga na I tango ke rano ni tokani na matupu wale e rambini tu bangora sangai biu tu e na da ke latunga. Kila waka na stea ndo biu kina na senikau ni tutu ni senikau rambiu tu kina na I tamba. O tia sange biu tali tunga na nona I sulu na turangango. Na kai do tali taka koe me Darmaka. Da do reda tu era na matakau karandu waka I sulu taki tu e na stoa ni woli taki sulu e watu ia na mannequin, So, na mannequin era vida toka na mannequin se na matakau ra tu vake tu ina onoera mbiu tikina nei tamba na senikau sangai wakai sulu taki tu me wakasaranga na nona do vai sulu tu na turanga ngoi oko endo matai na wakai sulu do riri benaka ni wakai sulu na I sulu Darmaka na turanga nei tango sangai mai mbiu tungana Rawakai sulu tu. Ia mai na walu ki na tini kandua na kaloko. Sangai na viewing go era lako ngai anu era nona I tokani, era na wekana, na leni matupu wale, era laki wasia na weka, era ndau na numa, era ndau talitaka, na ngauna vinaka, era wasia wataki koea. Ia mai na walu ki na tini kandua na kaloko o tia sangai lako tu na I katalau. Ia ngai lako tu ia ke na ke la tiko ni ndo lewu ngana ngona ndageli sota watikir na no di tokani iramandanga na wekanda ndageli sota tiko ngai na ngona ni songo ngona ni so mate na wakamau na sing ni sudu ia do lewu na ngona ndageli sota nga bango leka wale seranga na ngona ndabe wakambula taki kena baleta ni ndalako tiko ani na buku ni ndo na songo ndalaki kumuni wata tiko na ndalaki songo ni wata tiko no ia o talitaka na kia na ngarawi na mationgo na singa wakaroa I balete ni singa tōdoko. Dangole ani, sarangeli soa tana vio kani, rali ve maliwai, kila ni soia sa wakambaki tu, gai ke mami mai sota talitu na singa wakaroa. Sa o te mai na katalau, o te asangeli dhaka na lotu, sange dhaka na lotu nantone aua, o tina lotu, sange mai dhaka tale na e wakakawi. E ne wakakawi, ni o tina wakakawi baleta na turanga go koe ndo turanga I tuko ni ndo mamara. O senga soti niu ki leiko e binaka, me andona ngona me kirobi talno kina se me kirobi wale kati sarai. Au kilanga na matabu wali yung na bukunga ni itabi wakalotu ke to libe ngarawi kino ya na kena wakarotaki na I katalau. Ia,
o sange reda tu na lewe ni nona I tokani o ira na matawawali, o ira na tokani wakadakadaka ra ngole mai na singa tō dhako ngona singa wakaroai e ra mai tiko na nona songo e roniu kaya ni turanga I aluwinaka e lurei kia na alona ke na nona do wika o itake ndaronga na nona do webuke na turanga ngo. O te asa ngele dhaka na wakasinga lewu, ngele dhaka tiko ana wakasinga lewu sa ruta tiko na be mamani rua tolu na kaloko sa witi vina kani na lotu. O te asa ngele lindambe tala na veo kani na kakana senga ni dhaka rawa. Onge ndua tale na kaya andandu reda kina na nona na mbula e ambula take indua na kena ngele garabi mbeka na songo ni nona taladi se sale ki maruri mbeka na ngona ndageri rede kia na e rawa ni utukuna enda ke lai kia na elona na turanga ngo sendua ke wakame sa mate enda nangeli rida na elona na ngona enda sota kina na songo ni nona vimbulu koe ana sa wakaiduru tina wakasinga levu baleta ni ndo turanga ndo mamarau na turanga ngo or tona tuakana na nganena just a big happy family sarangi tukuna me sange dhaka ndo na kena danisi koe bian danisi baleta ni ndo turanga ndo mamarau na turanga ngo ratu dhake rebe danisi ralin danisi na non ramaru takatiko ngai tuku ni kilani sonangona dando reda na songo ni bimbulu ia ndina ni tiko na tiki ni songo ya anda na wakaloloku kina ia na kau roni kaya ni ngona ili mbulu kina endua roni da kaya mendali maro takatalanga kina na nona mbula waka na numi kina na nona mbula na vika kede e kilei kina na kilei kina endua e na ngone la king garavi kina na nona songo ni vimbulu ya na vika so ke to living garavi kina ne singa wakaroa indo na waka samavo li rai na matangu na nguli rida na vika e na kena garavi na nona onga na turangongo onge la kutiko vale o savati ngo yau na ngonu sana matikina mendu to dok na singa vaya na kena garavi na nungu mati baleta ni ndo mamarau ndo talitaka na danisi na veka vau ia wakadambek sa tiko no ni tuva sesenga dina ni so bekar ndo kai senga menda kuni tuwane tiko no nda mati baleta ni ya wakamenda wakamana tiko no mate whether you like it or not enda na mati kedenga onge do wakasamataka na dava e senga kina ni rawi kenda menda na tuwana sartunga ni tuva ni singa e rangole ani kina na veo kani na nondi tokani mera laki tala di kenda sa koe saranga ia so le wakasama tinga dhavam beka na nomundo wakasama na sema tiku mai ne kawini kua rauni ando wakaitawi tali tinga mai nonda vi CCV tinga ia na dhava na nomuni rai me maleta tiku na radio bulando vata ke wakai tiku so na wakasama o ni bina kata o ni o se mai wakana nanu beka me rauni na wakawinaka takidaki kina na vingaravi na nonda vata ngo na radio bulando vata rauni o ni volata lenga mai me bitiko kina na dhamuni kina kata wakarotaki we CCV taki te koe rua nai singeleti ni radio bulando vata kena ndoa nan rau nan dola na ilavu ni Merika ko ngaya se mania se vuruvura dava o ni se amatiko me kina e na ia vea ni viki muni na singeleti ni radio bulando vata kena ndoa nan rau nan dola na ilavu ni Merika waka nui ni venaka tiko ani se vinga na vano ni se amatiko me kina na kavi ni kua sa watongo e rua na miniti me vana kaloko au no vea waka mbula tiko ve mareta kalundau mbula venaka maramanait waka nui ni venaka tiko ani viki muni na kavi ni kua ndina tō dhako waka telanga kina ve tau ke lera na sobi venaka wakalevu na se amatiko mai San Jose ndombolo vinaka ne Mereani Ernest mai Petaluma waka nui ni venaka tiko ani viki mdo ne nandona madhao venaka viki mdo na madhao ngo waka telanga kina ve simeli mbola mbolo venaka sime waka nui ni venaka tukani vikim rau latiana ra mbolo venaka salote waka nui ni venaka tukani vikim do mai Samoa and single level ni kua waka talanga kina ve seni vili kameremere bula binaka onu itaka ni usada butandona dhamuni ni wasoti au waka mbula talitangani vi rosi ni nambo vinaka waka levu na sema tiko mai ne kavi ni kua mbula binaka Mereani Ieli mbula binaka Alikin Delai Levi waka nui ni venaka tikani vi kumani
Wakambula tali tinga venau, Mersei ni halafaki, poni chiasi ndo mbula vinaka mai Santa Rosa, au nitaka ni ndo mbula vinaka tiko en singili vunikua, wakatelanga kina ve vilia me rokumbuli, ndo mbula na turanga na marama na itama ni tasiri, wakatelanga kina ve seni langa kali mbiu. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi nikua, wakambula tali tinga ve aliti tuin rake, mbula vinaka marama tau, atelaite ti, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi nikua, Emma Rose Trail, lama wakathengu totoka na dhamuni vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini koa chimai mai Ernavula dombola vinaka mai Seattle au nitaka ni totoka tunan raki vekim do mai Sanangori wakatanga kina vekini simere ranandi ni mbola vinaka Cap School avere mbola vinaka nita wakanui ni vinaka tukani vekim do mai Hawaii Ngori wakatanga kina ve Kathy and Rice ni mbola vinaka Kathy Bola vinaka nau pasi panene levu, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, wakatanga kina ve Nina, Tokomato, vinaka na sema tiko mai Nina, vinaka wakalevu na sema tiko mai Vitalina, langi, wakatanga kina ve Poasa buninda kua, kertona nona matabu vale mai nandawa, wakanui ni vinaka tiko ani ve kimdo, senga talangani ngule dhavi tiko na sere kataravango, mareda lalanga vesi. Vinaka wakalevu mareda nandau sema tiko mai na vea kavi, wakanui ni vinaka tiko ani ve kimdo i Australia, wakatanga kina ve Vitalina langi ni bula vinaka Vitalina bula vinaka Sunia Oli vinaka na sema tiko mai na kavini kua Sister Ika bula vinaka wakanuni vinaka tikani thank you for tuning in wakatanga kina ve Cheli Noa Magi Tala Falava bula vinaka mai Apia Samoa wakanuni vinaka talitunga ve kimni kia sarna ngone lewa ni dhaka tiko ngori mai Apia Samoa wakanuni vinaka tikani ve kimdo and singile vuni kua ka vya wakambula talitunga ve Vasu ni Wairoro bula vinaka Vasu bula vinaka Tumburu, wakanui ni vinaka tikani vikimdo mai Santa Rosa, wakatalanga kina ve Luke Ernavula, nrombula vinaka na turanga na marama Vewatini, wakatalanga kina ve Matumbuna, vinaka wakalevu na sema tika mai Mambula vinaka Choe Livaro, wakanui ni vinaka tikani ilaitia tamo imbeka, mbula vinaka Apete Naitini, ndombula mai Novato, mbula vinaka Angel Isabella, vinaka wakalevu na sema tika mai Nina Tokomato, vinaka wakalevu na sema tika mai Ana Finau, wakatalanga kina ve Jolie Suma, beba kambula talitungani ve Emily. Bula vinaka Emily, thank you for tuning in. Wakambula talitungani ve Seni Vili, kamermer vinaka wakalivu na sema tiko mai ka wakambula tiko kwa ve Yosefo Nambole. Vinaka wakalivu na sema tiko mai na kavini kua, kauna ve wakambula talitungani. We kemundo kia Sara na lewe ni Bula Bay Volleyball Club e na nomundo wakawakarau kin sota mai Seattle. And moni madha mai ngo, wakanui ni vinaka tiko ani ni na kau mai nambilo. Wakatelanga kina ve Lemba Koto, Bula vinaka Cheli. Kena manindi asai firme
Sana liwa koto lena vangi
Ngor na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulandong at San Francisco na kauti kenta patamay. Tawakawin katiko kin Regional Pacific Islander Task Force non reto Bengarabi non reto beto koni karawani da mai vese mati tiko kin anda virongo din domo tiko ana non da bata batongo da radio mbulando vata San Francisco ana be kavini moni tiki na vakarombuka oya mai na tolu kin na vito na kaloko nonda leo tinga ni programo en kabini kuango memberleta tinga na buli karto wakaro takatiko na Fox Home Health. Ando na buli karto wakaro takatiko na Fox Home Health. Buli tingo bikanda na sangole mai Amerika wakapepa sesenga e rawanga niko levuli. Ando na kai ondo kai tiko kina ni bonongo California e wakatu mindua tungana matani tu wakata ki koia. Dira ni tiko na bono levongo Amerika io California e dua tani tungana na beka e wakaidur tu kina bengarabi tu kina e wakarau taki tu na mbula ki bekenda na ngole mai e na vese urubura da mai tauyavu Amerika senda mai sandangole mai dangai mai tumbeka na tuba menda sa mai tiko bakandua senda mai daka nga bakalila in the list tali na vonongo e bakarao taki tukina nambula e California ia duana songo tiko ngor to baka na yadan ratu tiko na Fox Home Health esa tolu sanga bulu bakadada na mbaki na non ratu benga rabi mai kina bono libongo Amerika ratu benga rabi tiko na tambana ni non ranga rabi ni tambangasi sena caregiving me baka libu weekend in the kila ni ngona bono enda mai tiko bu todo ko kinai dangole mai Amerika na dhaka ngai rau tu dua menda mai teka bukina oiana nonda mai bengarabi wera nei tambangase na caregiving ia na ngonongo e sa wakambimbi takitiko menda buli me rawa ninda kilana dhaka ni caregiving baleta ni kilani so beka weekend na tunga na nonda wakasama na libingarabi nangase rau tunga iandina ia endui tu na kisi bir nangasi ngor dui tu na mbada naka roni tuku na talengani nda sangole me Amerika sandangai mai reida na levu ni mbada itu na levu ni mate beitau bitu ka bimbingo na kina menda na vulida na dhaka menda na kila na dhaba menda na laki dhakaba ni nda ngole ani en vono ni dhaka kebaka ni ngole mai na green card seng lakunga mai baka ngande nda bia mai dhaka mai dhaka tek nga vidanga na silini vidanga na vula menda listale e vinaka menda na mai vulida rawa na dhaka ni berni nda ngai lakuani menda li teka bu dhaka ena rau talenga ngai ngiri teka menda na dhaka sa rau ni nda lakuani dali dhaka kongo nea dona tambano nguerto benga rabi kina bakalebu na Fox Home Health. Fox Home Health sa balabu na ngona non retu benga rabi uli mai ia awia tuku na talitunga ke ni ndua talenga ni songo erto dona turanga ki roa me betal no tiko na madao sa oti na radio mbulando bata o Nick Leoni Langi. Nick Leoni Langi ka samai tau ea butaka talitunga in duana buli membaleta tiko na nonda mai wakatabulithi da mai sangai menda wakarote ki kianda ni mberni ndangoleani mendali dhaka i arto na Fox Home Health e wakatalitunga kina i na buli toro dhake wakana CNA gona Certified Nurses Assistant lebo weekenda nda lakumai nda mai wakataronga se dhavam beka na buli dhavam beka au bia buli nasi ngo era ni kona tekabu yani na CNA wati ange la kona LVNs and a licensed vocational nurse ni berna ni ndangai kalawa yani kina registered nurse ya erto benga rabi tiko kina na Fox Home Health na mbita tiko yani na non reto namba ni taleboni kina beka ke sara karao ni ninga be tartarani kina kirato ke wakao ni bia buli e 5 ngana madha ona buli 5 ngana madha ona buli ga indotal ngana ka e ondo tukuna kina ni vinaka na mai buli menda semani tambana dhabanga o bia mai buli kina o bina kata mona wakalise ni kina sema me ndua kina na nomu certificate e wusi bindondo mana mai teka buia ni California baleta na buli California ni sa tiko rawi iko na nomu certificate sena i bola tarni dhaka e rawa ni ona li dhaka na state
tali so tiko ngana I labo na soma me rao ni ongeli dhaka tali kina e nandua tale na state sana senga ni na ngandrebi mona li buli da tale se mona li na beda tale na vita rongi na vi state oya na kai binaka kino California koia ke baka sa mai o buli na kai mandana buli nasi me baka ni ana tambana erto wenga rabi tiko kina na Fox Home Health ke baka sa mai buli na CNA se na LVN se na RN registered nurse e rawa talingana no mona li wenga rabi na vi state taliso na vi state taliso e so li lai na isau ni mbula na rent na isau ni kakana na vi kake desare so li lai me baka toto batata ki California vo sota mandanga mai buli rao ni California ngai o tose ani na vi state taliso lima ngana madhawa na CNA na course ni CNA lima ngana madhawa certification is nationwide to solia talito nga baka rawa na kena somi na numui duru na skola sivia to bibu ke talito nga na tambano ya koia ai binaka kina mando na vitala noa ninge baka madala taka ke baka isa tiku na nomu ni pepa se senga se rawa nga ni ngole ani moni libuli na buli dhaka ngoe Ona ga imbita tiko ani na non reto nampa ni taliboni ke na marama moni na vitartara ni kina ke baka o ni via buli viki o mni o ni sa ngole rau tiko mai Amerika green card se o ni ngole nga mai baka ngande ni sa via mai buli e rau senga ni dona kai ndre koia na vika so mai lewena tiko ani na iwasi ni ngauna karto vi tokoni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force na kavini mo ni tindendai na karusanga vulka ona ni singa ni vula chune Ongo na programo Warotaki mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundonga te San Francisco na kauti kenta patamai. Sipatonga na vai na tinika walu na miniti na radio mbulando wata na serikata ravangona ve wakambula tiko kina ve mare da lalanga vesi mbula binaka bakarita ka tiko maingo koe mai Australia mantanga e senga ni kile kina na certificate mai viti ia dina todo ngore bakatali tunga kine ke dina ni sao kotara tok mai sona kila ia ona mai buli tali ke bakatali tunga kina binaka bakalewu simeli mbola binaka na sema tiko mai na kavini kua mbula binaka liku walu e kari binaka wakalevu na sema tiko mai tima ima erna bula ni mbula binaka na sema tiko mai kimdrose tiko mbeka mai Seattle au waka nuni vinaka tiko ani vikim drau bula vinaka falena iwa mera mangiti waka nuni vinaka tiko vikim do mai Sacramento wakatel nga kina ve mereseini ni undamu ni mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai na Green Slope Farm mai Nandi esa wakadhawa tunan raki mai Sanangori waka nuni vinaka tiko ani vikim do wakatel nga kina ve Nina Tokomato vinaka wakalevu na sema tiko mai Nina waka nuni vinaka tiko ve ira ke de sarna ngoni vuli Karavakarau ndambeda tiko na nandra pepa ni kuizi o meroale si vuli na korni vuli mai ACS ke Malakai Tavu and AG ke Papa Joe and na Suva Grammar High School dombula vinaka wakanuni vinaka tiko yani and wakawakarau ke na nomdo veta rongi wakambula talitunga ve Min Ja Hope thank you for tuning in all the way from PNG. Please like and share our page. Thank you, Minja. Mbula vinaka teli tapele, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, mbula vinaka isikeli tavola, vinaka na sema tiko mai, LJ Vindiri, isa, sandende. Wakanuni vinaka tikani vikimni na kavini kua, wakatel nga kina ve di ngalivutu, ni mbula vinaka di, mbula vinaka Tinai Robert, wakanuni vinaka tikani vikimni na kavini kua, wakatel nga kina ve Nina Tokomato. Vinaka wakalevu na sema tiko mai vikimdo mai Australia, vikimdo na vili niu tiko ngoria na longa niu mai Australia, mbula vinaka Asaeli, wangana Sao Filipe, Tokalau, Chokini Kei, meroale si pareti ndombolo vinaka isikeli tavola vinaka wakalevu na na sema tiko mai na kavini kua wakatela kina viseni vili Kamaremare, vinaka wakalevu seni vili, bolo vinaka mesa ke talamboko, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, bolo vinaka maramanait, lela lubu, baka nuni vinaka tiko ani vikimdo na kavini kua, wakambula tiko lela vi Katie Mere, alumita rabono ke Lala Raisele Banish, ni bolo vinaka. Dombula na marama, wakatela kina vikimdo mai
Mai wainim buka, Sarah Linga Iri, bula vinaka en Isikeli Tawola, wakanuni vinaka tukani vikimdo, marama tau bula vinaka Irena Tema, wakanuni vinaka tukani vikimni ana kavini kua, wakatanga kina vi Amarose Trail, loma wakadhengu, vinaka wakalevu na sema tikumai ana kavini kua, dimai komai suba, nimbula vinaka, wakanuni vinaka tukani vikimni, wakatanga kina vi Tinai Matthias, yesa, nimbula vinaka mai New Zealandi, wakanuni ni nandona singangosa Sarani and Dona Being Bulango di Talitunga, my New Zealandi, and the radio Bulando Vata, Wakanduni Vinakataka, Vikim Dona Vitamani, Bulavinaka Chloe Koto Suva, Vinakana Sabatiko Manakavini Kova, Kambula Talitungani, sister Seriana Lee, Wakanduni Vinakataka, Vikim Draw, my Burlingame, Kilo November, Dombula Vinaka, my England, Wakanduni Vinakataka, Vikim Dona Kavini Kova, Catalakina, Meriani Ieli, Unitakani and Dombula Vinakatiko. Wakatalanga kina ve Nina, Tokomato, bula vinaka maramatau aliti tuinraki, buna ini vinaka wakalevu na sema tiku mai na kavini kua mai na saimbitu. Wainimbu kata ilevu ndombula vinaka na marama na turanga na ita do sema tiku mai na kavini kua wakatalanga kina ve teli, tapele bula vinaka torre kayada wakanduni vinaka talitingani vikiomani na sema tiku mai, kauna vio wakambula tiku na serengo, vikiomdo kesar na marama na turanga na ita mai na yatula mai. Wakambimbi tiko ve va vesikula, au nitaka ni sa recover tiko mai na hangover na kavini kua, wakatalanga kina ve sista mbui fong, wakanduni vinaka tika ni vikim drau, ene kavini kua. Sa sivatongo na vai, na rusanga bula ka tolu na miniti, and radio Mbulando Vata San Francisco, me kauti kenda watamai. Soka na kena salu era tumu erangito dange tumu ananabu rarawatan dina turikani kabu resuka ya ramai erangito tunangone niloma resuka ya ramai rain bili nimbiabia
Lavo ena Wakaropuka, Radio Bulan Dovata San Francisco, Mekauti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. E na rao kalanga ni tos na chana kemu isau, me baka na ibakatangan tanyan de ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kena bunga tala na nonda programa Waro Taki. Ano ono na kaloka na via kami ni Waro Muka vi kemundo ya Amerika. Doon na kaloka na singile ni Waro Wai vi kemundo may viti. Wakay labo ena Waro Muka. Rangoda kina na nonroy baka sala na kenanda ena vika wakay labo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Nada mo sarama da may huli kinan doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nagkakil nito ta nagkatil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya kinamagal siya nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangamay. So ang kaliwara ka talaga tundawala ko. Kubertungko. Kau saya lo bingung kamu bilang tak, nak kampanye bilang gua na heritage clinic ni, mau lebih nak sarang saya kata lintu nak kaya, kata tutur kena, bahkan kena pepo work itu tak, kami suami, nak kira kena timber na faka, isteng tu bikin dari labu lewaya, minta samu kena kisi, mana marong kena ngona, mojuri paling bul, kaki dah kamu pada waktu lain suami. Baya sarangan apa? The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga. So muna claim na loma ni rusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka leo fo mo na telefoni.
Text mai ke na was seva walu bandu wa tolu walulima ene kena itu matele lai. Ngandre bana be buke ene kena semi na libo Senegas kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Yavalata dionangai velata ena radio bulan dua vata. Weitalono te kina na bika membaleta na nondon bula. Mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Rongoven na bana kaloko na wei kabini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanga niti kianda na kaiwiti Amerika. Radio bulan dua vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Ana radio Bulando Vata totoka nai tavi se roia mai verotona mundre ni dhangi ke ngusi tuva ana kavi benaka ni moni tendendai ne karosanga vula ka ni singa ni vula tune sa mai botonga rosanga vula ka tolu na miniti me 5 na kaloko o sereti ke mani mani sama tika mai e o titiko bakalila na 5 ke rona mai betal no tiko ani ke Mrs. Titilia Naitini duitiko na ulu tanga ni ne robetal no ene kavi ni kua ka kilani vunga sarovi ke mani e rao ni na o katalitunga mai na vital no ya ro talngani ni na na rao ni na kabura waka sama talitunga vikimni ana ulutanga kiro na mai vetal no tiko kina ana kavini kua sivitoka na 5 ana tini na miniti au wakanuni vinaka tiko ana vikimni na sema tiko mai na kavini kua vinaka na vito mani tiko mai konga ya rau talingani mbiu tiko na dhamani kina nonda kato wakarutaki soli tiko ngani ruona isingileti ni radio Bulando Vata ke nandua nandrau nandola ni lawa ni Amerika kangamoni na dhakava ni volanga mai kito vikilanga na dhava na nomuni rai nomuni vakanana no muni waka sama, no muni waka tutu. Pembalete tiko na nonda vata vatongo na radio Bulando Vata, sombeka na ka e tiko na no muni waka sama, o ni vewa se mai na rambeka ni keto waka vinaka takakina na nonda vata vatongo na radio Bulando Vata na nonda do vese matitiko na vesinga, na veka vau ngandrevi waka lewu na no muni vevuke. Au kelani Vekenda na sama itu e walangi sanda ke lawi na katu nindona ka endo bukia wakalebu na venga ravingo na critics sana reviews ke waka enda lako ya ni na internet enda via vangara endo na website o siang mantini kilabi kem do na siang mantiko mena kavini ko viau au na sanga saranga mi ulako manda na reviews na critics mi waka wilika na veka erbolatu ira karasa waka ngataka utimbaka na venga ravi ya sar boli o timbaka na website o ya se senduam baka na programo o ni via waka tavi kina o nina via kila vina kambeka se senga rato ndina tikom beka se senga en rato na torn beka ngi lavo rato ngai senga ni nandinata na rato ya ala na vika vau ya ka vivo ke bakalevu na nonda do vola na nonda na numa the reviews and the critics vivo ke sarva kalevu yanga baletini ko baka samta ka yanga na ngoni sale roni na kilakin na kambanyo era talngani rakilakin na leoni vanua mera vakambauta na kambanyo ya sesenga na business ya sesenga ko ya kitungan reba talitunga kina na nomuni vivo ke na nomuni vevu ke moni na wakarita katiko mai na nomuni na numa na nomuni rai me beleta na nonda vata vatongo na radio Bulando Vata. Dua talingana ka au kilani da sa wakaroni da kanda wakandina takatiko na ngonongo na totolo ni toso ni ngau na kena toso tiko na veka wakaliva na mona liva na technology na veka mbeka toa na numa ni se dina tiko se vinaka tiko na mbaki sao tina mbaki ngosa na visao andua ngana kena wakarita ki ngona no taliboni ke wakai ko bolia ndona taliboni brand new phone kamanda na Apple we came to na Apple da bambeka sa kila wakasa the newest Apple phone nangonongo na Samsung etikungo yo sa baki rua na nungu taliboni utortingo na S Galaxy S21 Aunque lako ya ni na singa mi lako ya ni dona kau beli biso takana nungu taliboni gai tuku ni me bia sa kama kau seranga na nungu taliboni sa waridi ko ngani bango sengi amba ki ruanga na taliboni go ese daka vina katu gai tuku no ko okela ni sona kai ko na wakanga takana nungu taliboni sana do beram beka se sangi vaka samtaka io dona kau bakandina dina taka ni sa visa we na nungu taliboni na itambai ke wakau sembera ni ko kindava Dona i vosa vosa takirando vewali takatuma i vitir na ngone kinda nga mai Koia ke wakai ko sembera ni kindava wakarita manda na nomu taliboni ke wakai ko do vi tambai na nungu taliboni kaukilani bunga weekend da saba kaya ngata na nonda taliboni na vika ke desar na email wenda vola ndona vola na tamba na Zoom daka sanda kaya ngata ngakina nonda taliboni onge vaka samata kana ngoni sa tukuno mikino bia o kona ngone anisa makau na nungu taliboni tukuno ko you should have noticed some changes on your phone au sange vaka samata kayo ndina saranga na nungu na tamba ndo manda na kaya ni tamba ilio na ngonu singi bulia bo mikina na taliboni
en dua tani se makar se na tamba na nungu vi tamba yango sa senga soti ni makar sar me vakan mateni ngono a senge volia mikina na telefoni ya senge mbaki ruanga ya vati ko ana kena totolo ni bebe sautiko na technology do talena sana da kila tiko ni ra bibi sau takatiko bango me rawa ni da voli tiko ngā kina voli etu ngā na telefoni vo me wakai ko kila sa mbaki rua ke sangonongo me sa upgrade kina ve sa na telefoni so be kanda enda na vina katatu ngā na ka vo so be kanda na vio wakai ngā takatu ngā me da ngone sa le ki lutumbeka kina sa ka vor sa mbeka na telefoni sa ngenda le vi sa ya Vati koe ana bibi sau ni ngona, koe ana kaito ana numa ni se vinaka, se vou e nembaki sau tina ngonongo e sana dua tani wakalilai. E ana na bibi sau enda sana wakilai tiko e na ngonongo ana vida na vula sau ati au waka wilika tiko endo na ka vou e waka senge waka rau tiko kina na Apple merto nangai taboada e na lomani vida na vula maiongo ia au sana komandanga ni kaya ko ngai a vati ko ana totolo ni toso ni ngauna ke na toso tiko na mona liba ka dondonu menda sana kindanga mai waka non rivo so na ngone a kindanga mai ia sureti kamni sivina vai na sivina lima na tini na miniti ke rona mai vital no tiko ni kena ke Mrs. Titilia na tini and dona ulutanga ko kelani vunga vi kamni ka ka senga ni kamni ke na sema tiko mai na kavini koa kamni ke talngana ngeli rongo de tiko beka na vital nongo waka bimbi weekend na sambiu mai viti sanda mai tu evalangi semania se burubura davanga and the sami tukina we can all relate around in that na wakawura wakasama weekend na nero na vital no tiko ani ninge nana ma ki tiko mai kena ka rau talinga ni na wakaitavi tiko mai kena tomani tiko no da wakaronga sere ne kavini koa ka ni taka ni nei lutu tiko ni tavi davanga ni ngarava tiko and kavini koa wakambimbi tiko wikimdo na ngarava tiko na daka wa koro kanda usema sara tiko mai nei ta siri do bula vinaka na turanga marama nei ta wakambula tiko ve Susana ni kavu dina sara kento to kinda berra tiko Wakatelanga kina vi andi ateleite ni mbula vinaka na sewa tiko mai na kavini koa wakambula talitunga vi Ama Rose loma bula vinaka Nongo telefoni Samsung Galaxy S9 sayambaki vitu still in good working condition Hiyo, okila talinga ni sena vinaka tiko ya baletan beka ni sawa dan beka talinga na nongo telefoni do talinga ya kesanda wakoda tiko na nongo telefoni bolo vinaka rupeni mata kimbau wikim do kede na sema tiko ngori mai na 5 5 TV Road mai Kinoia wakambula tika ni wikim do na vitamani wakatalinga kina vi mbua tava marama siteri nimbula vinaka ni sema tiko beka mai vena kavini koa wakambula talitinga ni vi sani tau yabu mbula vinaka sistau ni taka ni dom mbula vinaka tiko Wakatelanga kina vi naimbuka tuiono dom mbula vinaka na sema tiko mai and kavini koa vinaka na sema tiko mai mbula vinaka tau otingo na geisulia ni na namba na reto namba na Fox Home Health wakatelanga kina vi Nina Tokomato vinaka na sema tiko mai and kavini koa ini dom mbula vinaka mai Pennsylvania ini se terina dhambe wakandrini vinaka tika ni vikimdo na vitamani mai Pennsylvania au nuitaka ni dom mbula vinaka tiko totoka tali tunga rake wekem do maya sanangori senga talanga ningole da vitiko na serengolela luvu nimbula vinaka marama tau wakambula tiko wekem do mai lo toka ka wakatelanga kena ve chosa teki savo vinaka na sema tiko mana kavini koa bula vinaka vuki raf wakatelanga kena ve vaseva maumia vinaka wakalevu na sema tiko mai via vena numi tiko vaseva ve non Andreu Mikaele sauvonia mai nandi wakatelanga kena ve vani di wakadengu nimbula vinaka ngone ni the au Robinson nimbula vinaka Kanduni vinaka tikana vi kimdo e kavini koa ka wakatelanga kina ve kimdo na siama tikongori na vale ni dhaka mai na Unique Carpet Blinds, mai vimbekangona Unique Carpet Blinds, mai manotha no sorry. Sa vinaka wakalewa na sema tiko mai vikimdo mai no sorry wakanuni vinaka tiko ni nandua na singa vinaka ni dhaka na singa ni kua ka wakatelanga kina vi divo di wakanuni vinaka tiko ani di bula vinaka marama ni gelema
Vinaka wakalewu na sema tiko mai, marama nei tā, vinaka wakalewu na veitoa mani tiko mai, wakambula tiko ve kimdo ke de sara na wuli o tia na korni wuli na Wainimbuka Secondary School, wakauasivi ve kimdo na class of 80s, wakatelanga kina ve vase wa maumia, mbula vinaka, ni mbula vinaka ratu, isikeli tamba kaudoro, wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mai Pennsylvania, ka sengatalanga ni ngule dhavi tiko na Serengo, Anna Rose Hoyt, ni taka ni nandona madha vinaka ve kim nina madhango Anna Rose, mbula vinaka nina tokomato, na wanga Egi Joy, maramatau ni mbula vinaka, wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mai Santa Rosa, wakatelanga kina ve mbuna lala, ni taka ni mbula vinaka tiko mbuna, mbula vinaka Doreen Saidora, mbula vinaka maramatau, wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mai Pedaluma, wakatelanga kina ve Vani, di wakadhengu, Mata Rambuka, isa, nimbul vinaka. Wakanuni vinaka tikan vikimdo mai Seattle ene kavini kua, au ni taka nindo mbula vinaka tiko wakaveta mani, wakavetumbuni ni wasatiau. Wakambula talitungave Salvation Job, au ni taka nindo mbula vinaka tiko, mbula vinaka tiko na Domo Kamida mai Santa Rosa, wakatelanga kina ve laisa ni Tauyavu. Vinaka na sema tiko mai, ene kavini kua.
Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kauni bugu lulu be kemandawe California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Vega ni pais teki tiga na mulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabi buku bagai labu kasenga ni saumi. Giri mai ena ono rua ono saiba dua liwa ono. E levu tu na vima tanggali life insurance e Amerika. Ka levu talangana kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lewu mo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O dawi matitiko si Sen. Raw sara na bunga lewu fo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nagkamba ni dondo nga ito sa mga claim. E na loma ni rosa nga bulu kabana ya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Sigaw mo na website ko tungkol sa TextBuy. Kinabasa yung walu-walu-walu, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugtugong matay-lalay. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani.
Totoka nei tala noa ke Andy Losalini o ame bakarto mai sera takatikani vi kanda na Black Rose and ai kabi bina kanimoni tendendai ni karusanga vulu ka ono ni singa di vulu tune sa limandono na kaloko sibina lima na tini na biniti kera na mai betal no tikani ki Mrs. Titilia na tini anandona ulu tanga kokela niunin tali taka pakelevu rau talangani na soliva kasama tiko ko kela talangani rau ni bunga beke mnio ni na rongo the back na niro na mai vital no tikani na gai rau ni na Vaka taki ke muni kinai. Bale tango e dona ulutanga ka kero ke la ni da lako dhuruman da wake la wakambimbi bekanda na sambi wanoa mai. Da sambi tamai na nanda wanoa lamani viti, da bitamai na nanda matabu wale, na waka Roni tuko na navanga rambula, na waka sangangara, ke na dua tale nambula, ua sivi dhake mbeka roni o kaya, koia, na vika lalai so, and the lako dhuruma na vika le livu so, na ndre, na rakin rakita nimbula, ninga isama tinga mai, na sivi na lima, na tini na miniti ke rona mai betal no tiko ni kina. Waka dhaba sa reda na nomu maili na singa ni kua, sa $1 na mailbox, sa reda tiko na nomu mail, ngo vikenda to Amerika. Waka vibiti ko vikenda to Amerika, waka na numi te ngai ani, baleta na nungu wawaro tiko nungu lak me dhaka na sigiliwu ni kua. Au warongo the tiko na news e na mbongi. Do katoana tu na news na ngono ngalala kino sange do warongo the tu Yango, dona ka riba bita ki tiko baka lewu ka dondo numbeka. Ndina ni rauni na tiko nondo baka sama. Sea ngangori baka unga beiranga na rombeka ni ka beiranga na beliuta ki tiko ni tuku ni beiranga na politicians o hirana Republicans e waka o tiko beira. Sa artonke e waka rita ka tiko mai ortona ka waka tiko mai wili ka tiko na news. Nindondono mentana ke lampin tana gangaro ni tiko kina dana yandra and ravi tiko kina baletan denga e waka o dhalam beka mai e tuko ni rale ni lauku ni tiko lurai ni vida na wanga ni bola e waka o tiko beira go e sona Republicans e waka o tiko ni beira na wanga ni bola ka tiko ni loma na poutai ka nanumi tiko ngori e waka o tiko mbeko ya me kaniwe wakarerei beira io da senga tuni kila e tukuni ni le wakandikevi na poto ya e senga ni dona kena dha se paiso ni tu se waini mate tu e na poto ya io e senga ni rito tuku na matangali poto wakadhawa ya gana kai tukuni mai ni laki wakandikevi e senga ni dona ka me na lomalenga takikina io na wakanana nunga i tiko ya ni waka o tiko ya waka meli we wakarerei tu mbeka ngā meli wakavure tu na nui ngawa ki we ira na ki we rato na Republican politicians kara wakambibini wawaro tiko ngoa ke na sa wakarodhawa tiko ngoa na ai kawani a mbaki ni nana wenga rabi woli mai o Biden sa lewu na vuna au waka politiki a lako tiko na ngona ngoa ia ka ngai tuku ni tiko mai a dendondonu mendana ngangaro ni tiko kina nindalindo lawana nonda mailbox weekend to na tiko woli ngoa Amerika da senga tu ni kilai ia madha ngoa na moni na mai dhawa tiko na noa na Gay Pride Parade dona singa ngora do e tukuni sa 5 bakadada na embaki na nonra maro taka woli tiko mai na nonra bakana numa tiko mai o ira na wakasali o leo mbeka LGBT community era mai waka idora tiko na nonra taiambe na noa e na vanua kethe se na raniukai na tauni le lewu kethe Amerika na state Amerika era mai taiambe tiko kina e na noa e ana Gay Pride Parade ka tuku ni San Francisco matangango veke tau e rauta ni 2 milioni na leo ni vanua e rangole mai go lakunga mai waka ngande memba leta sarangana moni madha o senge o tingo e waka samataka na e via uba mai na daubiango mai nona pono ni dhaka na city, San Francisco, me lako mai Millbrae, ke to waraki koe tiko Millbrae, o tinga ia sange tuan mo koe ndaube, o sangango mi uba yani, ke la vida na uba e ndua nandra o ono sanga bulu nandola, na nona i bondo ni uba ia, na nona li dhaka tulu sanga bulu halinga nandola. Io, baletongo ne ani o oso sartunga na city level San Francisco, e na noa ka laki, te kupu mai na mataka laki mbungi ani, na ke no oso stu, au ke labi ke mdoa
bia bondo uba back and no do na wakilana kena sauli utuna ai so ni uba and no yo ana bekanga so ya do tiko and non da vonuango Amerika o kelani liutal ngana kai adu tu mena be se burubura ya da wakabina ka tiko ni rauni ndo mai sama tiko and no wata watongo na radio mbulando wata wakarotali o suret kemni munina na makitik mai 7:05 and tini na miniti dina sara maramanita laktal nga menunggu bakasa mangguria kon ndona bakiana anthrax anda river litunga dia nang dona ngona dala ko andali ndola bana nonda mailing ai tu mai kinanda sang tu ni kila nangona ya sabata litunga kino ya o wakambula tikani na ser kataravongo velela bulvina kachovesa MT boleh benak sista chuta tia la veti wakandu ni benak tikan vikim do wakatang la kina vi emosi na sivi nimbula benak toranga tau mere satur benak waklev na sema tiko mai bola benak neti da veta wakandu ni benak tikan vikim do mai Santa Rosa wakatang la kina vi Amarose benak waklev na wasia tiko mai na no muni wakasama ka sana mai biti kina na edamuni kina kata wakarutaki membaleta tiko na nonda vi sisi vitaka tiko rona singaleti ni radio mbulando bata kina ndona ndola na ilabu ni Amerika semani ya seburu davanga o ni sema tiko mai kina ena wakonga ni vikimni wakambula talitinga ni vi sarai mi yodea bulbinaka wakanuni binaka tika ni vikimdo ena kavini kua vikimdo talanga mai Nandi o ni taka ni bola binaka tiko bola binaka President Lee wakanuni binaka tika ni vikim rau ena kavini kua wakambula talitinga vi ndisova ndamundamu ni bola binaka ndisova bola binaka na wanga egg joy maramatau binaka wakalevu na sema tiko ena kavini kua bola binaka maritha tambe korda wiri wakanuni binaka tika ni vikim ni andi sau mai langi vesikula binaka na sema tiko mai New Caledonia o ni taka ni totoka tunan raki vikim do mai Sanangori wakatalinga kina vikimdo na aitoke ni ndomo kamida mai Santa Rosa bulvinaka Salvation Job ke meme toke wakanuni vinaka tika ni vikim rau au nuitaka ni ndona singa na rau ni na rongururu na ndomo munrau wakambula talitinga ni vilesa ni to yavu bulvinaka mbotava marama siteri vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatalinga kina vi ana takayawa bulvinaka ana bulvinaka epeli ndayama vinaka wakalevu na sema tiko mai taviuni na singalevu ni kua wakatalinga kina vi waisikin rotini muovo ni dola vina wakatalinga kina vi Nancy Nan Dan Andrew vinaka Nancy wakanuni vinaka tika ni vikimdo na singalevu vinaka ni kua se vinga na vano ni sema tiko mai kina wakambula talitinga ni vikimni kia sar na venga ravi tiko na vivano ni venga ravi so wakambimbi tingo vikimni na venga ravi tiko vira na itambangase ni mbula vinaka Found you, this new bring it back to found you, this new bring it back to Don't go
Ana radio mbulan dua vata mai verto na savunin dele la mai o arto mai tala no tiko ani weekenda na kavivena kani moni tenda ndai ni karusanga vulu kaono ni singa ni vulu tune me waka wa wakarita ka tiko ni akira na mai vital no tiko ani ke Mrs. Titilia Naitini na kavini koa na ndona ulutanga ka kiro kila ni na vunga vikiomni oni rawani na wakila tali tiko ngana vika kiro na mai dhura ka tiko ani na kavini koa na soli waka sama tali tuku mbeka kena sobe kiomani bula vinaka Mrs. Naitini. Ia, ni bula vinaka una. Ni taka ni bula vinaka tiko, ni ndua na moni madha vinaka vikiomani na moni madha ngo. Ia, dona madha vinaka da mai sota ba
ngone tauke ka tamaro takatiko ni rida sono ngone tauke samai tosa vinaka nonra vinkara vina puno libu Amerika. Dina sar. Beba kongeti saranga vakali weekendai. Okilani so mbeka rasember ni kile kiomunira sember rasanga mbeka ni sema mai na madha sawati na bukunranga ukire moni na vakamadala tiki kiomuni talamandanga kina. Nakvali buona ni bule vinaka na itokani ngone toke ni warang tik mai na sini vinaka ni kua mena puno da pangau ni tiko kina vikimni le tiko na via Amerika vikimni na tiko mai viti mena tapanua pakatala kina vikimni na tiko mai na via se burubura o yunga na evango titile na itini o sabai tiko ngoi Amerika ne tinka vitu na mbaki o ngone ni na sangalau mai la kiampa mai lau o wasu i garani mai ngau lo mai viti o wakawati i kantau mai lamboalo ono kantau lima tiko na luwi ki rau au sa mai baka mukubuli talanga ke kito sa tuken ngito matabu balang go bala ni lerto ke na luwi ki rau sa tuken go Amerika Benaka bakalebu bisis titili na itino ya kero vital no tiko ani nando na ulutanga ka kero ke la di kobuti kenda ke tiko na ulutanga ngoe ya kongone kero sureti komunikina be komuni sema tiko mai na kavini kua ke bakau ni bakongeti moni wase talanga mai na veka o ni vio wase mai me baleta na ulutanga kero na be vital no tiko ni kinongo ninge volanga mai ra ni tonge vital no tiko kina se tiko beka no muni vakatataro beka ve Mrs. Naitini me vakani samai dona ngona balawir to samai vakaitiko kina vakamatabu vale ena vano livungo Amerika tini ka vitu na yambaki esa dona ngona balawu tuko no kuanir to samai saromai vakamakumboni werna ngoni sarmai sudu i Amerika rasakai Amerika tu ngoni viti rasakai Amerika tu nongu tuko ngani go vakasama taksara Mrs. Naitini na nongu itini o koe ambai sudu talanga Amerika gosa baki ro sanga bulu karua waka samta go mbeka indona kai senga mbeka nindando waka sama taka baleta ni sudu ko Amerika la koe senge bula walu sa kito listali viti o tia sa mbaki tini kalima sange listali mai ya sa listali mingo ndona kana vimba kiro mi dakawa tu waka viti nani na nona waka dhunru tu na ngone ngo na nona senga tu ni talitaka na nona sa lako mi Amerika na dhavo kuti kwa mikina na numira waka levu na nona ilala mai viti na dona waka dhunru senga ni rawa ni tukuna rawa na levu ni nona rarawa tu na ngone ngo na nona dhunru tu ya go samai ambaki ro sanga bulu karongo sa tengo vida na ambaki na nona samai tiko Amerika usangi reda ni wakame sangai ruru mai na dhunru sa tosbina kana daka yendona ngone ana vida na bula sawa tiki ro vital no ngai tuko no koya ni oyo sono ngona ondo senga tu ni kila utu ibe tono koya I feel lost most of the time baleta ni okila ni usenga ni kiviti au senga talanga ni ke Amerika dina nga ni wasudi Amerika e waka wure waka sama sara waka libu we yau me adhoba tiku mai nangonongo Mrs. Naitini au se senga tiunga ni kila na dhava me utuko na wana ngonengo me waka dita ki koe kina se dhava mbeka na nomuni rai na tikino ya oi vinaka una kila na ulutanga vinaka ngori me dravita no taka ni sela mai o no monele atle tiko mai viti no loni ni lakmai ke samba ki vitam beka una ge listala mai tin kalima samba tin kalima io kero rei na duin no to bio mai ke orto no ngone na nirlak talme no bore levu dat sendo tental na bura abe kero no vikirao nirlak mai ke endua sanga mai tiko weekend no buli na high school form 3 io koe ngasevua sala kamai sala start straight into college sava o tia mo koe na vuli at high school in Fiji o koe ngase e vokai totolo na just o koe ngone e mbiu vuli tonga mai kana kalesiwalu kero satu kono ngani me dom tanga na tem vuli ni Maris he went to Maris high school vuli tanga me la karoi Maris gelak mai yo no gelak mai ke at that age he couldn't fit in kero gai kito Mill Valley kero gai biti ko i Temple Pai Sae
Yeah, that's quite clear na kilana ko nung marin kanti ando na kurbuli na biya wataki di tumbeka QBS Mhm. baya yung la ko kya sa kilanga na puno na to skina no mo takazakelo. There's a lot of just like QBS Mhm. and ACS, those St. Joseph's. Elite. So yeah, this kid na naglubikiro he was lost. Mm. Kero sangay revital na ngono sangay lak meki na makumbuy kirao merto salak meki o questa kalasi tolu tiko mai grade third grade ito tolo sarno na 15 Mhm. na por kuru sin kilana duindui lako mai ngono ngo na bakingo ko mesala sangay lak na mesala ko i college Mhm. non kay lak maya se lew na karasin kilanyir se ngone. So he fit in well in the community. Rabi maluib na kaya ngoni bula rabi matanggali ngoni talmena besa iburu so different ethnic groups. Koya ako sangay baka buliti na libro ng dolak mengo sa tutuntir. Kalab na kamenge lak mayo lube mesa straight into college. Mhm. Te melak may elementary, melak ting mena primary school Dina. At nira sa nga nikilana doon diyo, kung nalubeng ko Elijah, nakilay Elijah tiko Mhm. Gamay Form 3, ngay 2 mil sindo naman yung witi kya, Mhm. and accent was different, Mhm. so this kid was lost. Mm. Kero sanga, kero lako berto na counselors, arto tukun yung ngani binaka, kla, dagay kila kito na kurul, yung ngani buli ya boyani, o nakilaw na bikiron gas ni buli, Mhm. kaya matangay sinin doon ito na mitaw ni Vitalano, singkala tumutang binarabas sa babalang, Mhm. you know, they'll joke about you, Dina. Kaya lingko gayon doon to na accent, guys, siyang na friend, Mm. tangay isang sarani beli buli sangay doon na matapo balar to ko bala kita milbeli Mhm. arto ala kumay as ministers of the church, so they came from Europe. Pero sangay do friend ko sa Torraya, Mhm. klaro to immigrants talang amay arto Cabo, Mhm. klaro na kilay toka Mhm. ada basar ngay sangay kiro ko beli buli Santoros sambat ni to kya sonongone Mhm. arto abu patang may Holy Trinity. He went to Holy Trinity Primary. Mm. Sangay day yo uno dang na kawesiango Mhm. baletang na napuno enda susumay kinay Dina. nanona sangay la kaya sa limba kiruot ako na to kay Santa Rosa sangay baka buli sa binakoka na napunong ko America mtay California Mhm. sangay kilaw ko na status ni Temple Pies High School ng Marin County. Piao, mama just stayed there. Awang gabi ko too ono ko kero sing ni kilana ka kero ta kabatiko Mhm. we had put him in that school on the advice in doang averto na matapo pala wa bengarabikina Mhm. uli artos na kay tukunan round donom ro valley mil valley na lubi mo raw ni bulike. So that was the advice I got, but it was too bad for our son. He could esin raw ni that na culture shock Mm. that's the word. He couldn't fit in, no friends, Mhm. quite kay raw na buli Santa Rosa sangay kinda mayongone samber kito sa toke Mhm. yamba nga sona ka challenging back challenges Mhm. pero luvender na fista ka o redo ngono bine makumbukira misala mayani sengone primary rongay we made sure that noron tumutumele unon rongo na bir ngone Mhm. merabi bu kita katoko pata na me na bingarabir ngon kero redo ngone ngoy fit in binaksar nga into the community etos binakana na bulye Mhm. Kila kung baka nagkamer na kilay sa tumbutum sa mga lakot minggo, nirvalubin lalay, natakataka na hours of work ikenda kila, libo na 24 Mhm. o hours libo na nguna mo tumutubi vale, advice take rongo na nalubin gungo, kwarto tiko Santoros, meti ko na muni lawa so your circle of friends muni tuto patitiko muni valubin lalay kede. Mm. Baleta muni na ron bibu kita ka chiko na nonra marroy tiko na lubin muni koi muli, Mhm. and that was what they were doing Mhm. So they had a pool of friends together. Kaya kain doon ko zakar to kami nang wani we no gudota Mhm. Ito kaya ando verto la ko le pick up mera ko ti men ko men ngani may kurni buli su kana buli. Mhm. Ya we bu ka bakalibo na non may tumbuy kayo ng tangwani. We need our network of our own community but na we kali tovo we kali was Mhm. Waya na bibiri dito baka nga doon to may biti. Or na neye, Mhm. or na kumbu, or na nalila or do we burta na non karabi ng ngone. Mhm. Iya, kenda rani mitamana tigo ikia. Ike, ena pinaka ng retoso. Kaya baka na rin na kaunang ko, may kenda liumay. Mhm.
o er nangwani ko saratos lagi cembeti kira kalengo baka o ka er sa naka sarati ko na er no dangwani sarangay tumida chumingo Amerika. But na zabo kenda nangasi enda sa wuli mai the experience that we've had on how to live as an immigrant in this great country kenda sa kilana kan menda ta kawa merani tumida meron luvenda erna rawni rawa kavi na katalangan or salokina high school merlak sarangan dia na college ta kataka ambeng andor ko viwase unam na may tawya uti Amerika. Totoka wako. Tivina ka waka levu, viki mnina ka isema tiko mai, kila ni levu era sa green card tiko mai ngo, sa green card mai, sa ando lako saratinga mai waka matabu vale. Dia na vinaka ni kiro kila, totoka na nona mai vewa si tingo Mrs. Naitini, ni tiko kede na wakatangindingindi ni na mbaki nimbula, wasi tiko maya ko na luben rau ngole mai sa lako sare na college sa na university we kanda mai biti anda kila tunga na university utia sangi tiko talio ko lak mai na high school ngai tiko rto na makumbun rau erto lak mai na elementary school sa na primary school da kila mai biti na primary school Kia wakando sa ngole mai, na wakasama ngai lako mai ngopi au Mrs. Naitini, wikim do na sa ngole mai, karatiko na ngone na mbaki nimbuloya, mona kilatiko, mona wakaruta kiko tiko, ni o koe lako mai na high school na mai wora na nomundrau tos baleta, senga walenga ni kornibuli, da wakasama taka, da kila kede tu na yatalenga na mbaki nimbula, o iko mandanga wakatikiko, sengi obia, kila lebu na ka se wakamindu tale na puberty, o sengi obia kila iko tiko mandanga wakatikiko. Bonge o lako mai onge mi biutale nandona vanua vou, kornibuli vou, senga walenga ni vanua vou, a new school, a new culture, new country, a tamani visau, koea roni kaikina ni yandona kamoni sana waka rote ki community ko mekene ko ngaya sana toranga na masu me rauni na tosa bina katiko kina da maybe maliwe bina katikine vale au ngaido waka samata ko ko nandua ngango ngaido ridi rana itumbu ravita rabina ngone se ravida toka na ngone au sangendo bangu kimdo radakaba tu waka davai beleta nike na vuli mantanga ngai na rakim bata mengi vito na kaloko sar kautok na ngone lalai mereli vuli na bata asando vagango era kabatu vada boira na tumbu ka vida tu na luvendra yendona tikina vinaka kotomaya Mrs. Naitini weekenda na Wekemani na ngole mai ni senge wakaluveni lalai tiko na kiana mbimbi moni mai tiko ni reidhai sona no moni tokani toto wata talitinga na itu wakimbeka nimbula na wakatangindengende nimbula na embaki nimbula era tiko kina me rao ni na vivu ke takitiko na nonra tumbir na ngone nonra garai mantanga na ngone benda kila ketitu na lako me merika na dhaka sa tutu ya ndua sar me reidhai ndua na matubu vale me dhaka ngai ndua virau ni tumbu me rau ni tosa bina tikina bula rangaravi tikina nangone sa lebunga na vanua lebuna ngona lebuna matu vale sana ngandrebe me ro dhaka roro ni tumbu do talangana kaya da au sa vakandina dina taka vakalebu ni oira na tumbu kar sa laknga mai sa dhaka tu na livine dona kango usan do kai tunga Mrs. Naitini ke vakai ko lako mai vakabi watini se tongole me nangone kuana livin au kila ni duitu no dandui ngalala ke bakanda na nanu matiko na bulni matabu vale kambi mi me kuana livin baleta lebuto na dhaka se dam beka no munira na tikinea pinaka vale bona dona tikina pinaka gore non tarai tiko na itau ke kenda no ngoni dalak mai oi pinaka na livin au sibito sa tunga so pinaka do bataka non tarai iyo ni do sangai tiko na kay vanti ke wang malo ebe kenda tawa kawati sa tawang matubo vale isang ni binaka matamatai nanong absence tumtanga may vale sa siyang nanong ni matubo vale ebe yung matanga nanong libin tukina ondolak may vale baka magay tukun ni yung moto kama natanga ni vale baka usang bese buturito baka buturita ka balateni sa tik may bulak ka sabi garab tu ngay kya nanong kina yang na sona wali ni dakata menda baka samta menda kuni dakawa baleta istora lengata kana non traveling na visinga okay ndangay revika kala we need to set our priorities right
Ono no mau men do les talamanda. Na tan be kan dai na kinon tambi wono me kin mental me ki goals Dina. Iyo, entala kasar tunga may majority of us that are here, entala kasar na may balata na matububale. Kaya sandang kami may beda kapital ko na 24 ngay koti ko tani may bino matububale. Ya men sa ti ko tarong ken sarakin. E binakadaki men data ka na data ka ko 8 hourly 8 hourly or 12 hourly may na 24 hours Kaya baka o sa ready ko na trend bear na kay Amerika. Oir na tori ken chunga no ngoni bit no ken nga kay bit darin ta kam chunga 24 hour. Yeah, me the starting we am rawa. Yeah. We are absent from our families and there's a lot of family breakups Oir na ngone talnga ran bitunga they get into a lot of social ills Yeah, me the starting we am rawa. Ken karua Claro, eu não ko una mo wasia o sa wasia ti ko belevir na bevo kani kero wanga sibul mai biti levir na ngone ko kero wa bulivir mai biti ko lak chumingo te oir no tumbu kem vikila oir na ngone rngai matam bal lo timingo oir samta sarana kan ko satun saranga bir ngai tun nga mer sarla ko sa kerir saranga ko ni saranga bir reida ko lak mingo mai mai to yawe Ola ka may balata na nung matabubala. Kere ko. Kako man din yung ola ka may namali may dakasongo chugike. Kung yung dakasongo, o sando ko sa kamon dalawar na kambo. You stay and look after your family with your wife and your children. You build up your assets. If you have to send money, please send it to your parents. Asara na ibo kasalo sa tuto ko na bir. Baleta, nabi kanta may lako duro mauno ko na kilay. Nabi onga esada tunggu nabi madao da sakila ti kona onga ke dela domingo la ko kinai lavo so oken da menta sati ko ngal moto ta kana bonno enda bang tak chikin ndang ono non de yao baleta na me ka kunyali mai weekenda na inaki non tambi ko no mai which is our family babonga kendo tintali na kini ndo ngale mekina Dina. Pambanga ko kai ti ko onga do ba ka redir na vo ni oira mantana takatakatingo ikera takatakin na grocery store Lakin risa wele lusar menikin this on the caregiving when you look at the hourly rates Dina. we get more pay so kan man bale na nonda bulida na nonda bintana de lavo what can nonda bono da mga takina menta sa almo tota if you're spending too much money on recreation and other functions, we really better rethink. I am back na nonda tuwa kaya na bising me belato na matabubale. Dina. Anda na ka ubya ka una dasa enda iko sandin date ko ike basta na ready ko esa na kaya dasa may dakabati ko kautali na nonda ngo na may birto na ibirna nonda matabubale. Dina. Kung mga nakauna wasya I would may wasya ba kay labo baka fika yun ang kasi nibuli fika kaya dakataka na nung hourly work mo 24 hours kama da kaya kay kunibi ko tulan ron $1 kimi sound na sing mali living mas wasya baka 24 hours ibig ba na kimi so ya nang dona wa yan na bitin Tini baka dada. Iyo. Tini baka dada ng $1. Iyo o tiya ang kaya dakatatak kaya baka ulit dakatak nga hourly meron sang bulu kalima se rosang bulu ke rosang bulu kalima kama de mo dakatak kinawan dan singa so you're getting $250 like less hours of work more money Dina todo. Yan basta mo da sa ting buray baya kaya baka levo kaya tipo ni sa levo na lay living o dakatak man da baka fika mo kila Wakayawa. Bintu binta wakayawa. Iyo wakayawa o nagkairita na mo lay songo tu Lusto na mga unikya. Lusto na mga unikya siyang na mga matabubale berto na lubiya mo yan sa tiku wakasambaya kena na ngonyibitin da tiku Vinaka. Kirobe wasi tiko baleta ni sa lew rangoli tiko maingo sarmai tiko baka matubale lew bikum ni na senge sema tiko mai video ni senge rawata tiko bengo na nomini green card ni sa baka ro tiko mani ngole mai kironi taka ni rawni na soli baka sama tiko
wakavure wakasama tiko na nomni na ngole mai moni mai tau yavu na vono le vongo Amerika na ngole tiko mai wakamatu vale ya dua ya utali taka na nona mai vinda toko ya na nonda ya ua ke nei sau waka ya ua ayondo wasar tonga na nungu wakasama niu le livin au sa senga ni le livin baletongo ne niu daka taka mai senga utamani lusi Eroni tiko I vale, ke na we ka oroni dhakawa tu I vale, ia dua tale na ka, ia ke waka menda tiko waka matu vale, ke waka ndongole mai waka matu vale, ia ke waka o ngole tondua mai, by all means, le live in. Yes, yeah, yeah. Ke waka tiko tondua, ia, puna ka mo live in, lele na mo cost of living, vila ka aki. Iya, no vela ka aki, So, I puna ka santo sule sarang menda tukina, O sa awa bali tunga kina ya sa free rent and all that. That is good, Tina tuwa koe ai, ke wakaolaka tondua mai. Ia, dua tale na ulutanga ki rona via taratelenga na kawinikua na nonda laka tondua mai. Baleta, ki rowe wa se tingo o Mrs. Naitini, tongo mai wakamatu wale. O ia, au angole tondua mai. Na nongo ngole tondua mai, ana ndona ngona balawu, na nongo mai walu singo na tu, ke na nongo mai vele dhe aki tu. Kila baleta ni dasa kila ke de senga ni rawa mo mbiuta no mo matu wale mo nge ngole mai mo mai daka tiko ani na bul ni matu wale ia o te anga I senga ni toto wata tiko na ve tala noa se na ve ndina timbakaro ni kai o kila ni wungo ve ke omnio ni sana torve na tiko na kausanga tiko mi wase tiko ni go ia ndona ngona balawu ya na nonda mai sanga tu me nda waka tau dhoka takamandanga na nonda mbula waka te kenda. Na mbula ni ngalili e senga ni karau ai. Koia dona lenga levu ya. Ia ndonga na kau betuko na go e ndua ka lako tondua mai sa mai walaka ni ambaki rosanga wulu na nongo mai tiko wali go au sange mai rei mo reivu ki tale. Me o reivu ki tale ke wakai tu e so na dhawa mbeka roni ua viso taka. Andona ka roni kai ki a Mrs. Naitini au senga ni una mbiuta na nongo matavu vale. Dona kaya. Au na sasanga taka me ki tō lako wata kethe mai waka matavu vale. Baleta na roni kai na ngaunai. Na ngauna ninda sa lako mai. Wunga wikenda watingo na wakasama ninda lako tondua mai. Ke wakanga usana wako I labo tiko I viti. Artoli mbula tiko na ngone na I labo wako te tiko ya sa talabo sartunga ya. Iyo endina na done sana. Au via tuko na tali ndua ka sa me mungi reivuki Ke wakara ni o viso take sona ka. Au na roni kaya ni na I labo wako ta. Cannot make up for the time that I was away from the kids, Baleta. E na turambeka na vida wata na mbaki, se na nongo mbula todo, ka na nongo sasanga taka tiko mi umbotana na ngauna ya, botani ya ni na nongo be maliwa bat kerto na ngone. Ya ngana kauwe wa sia, dam veka no mnirai, Mrs. Naitini. Vena kauna na nomo sulia no mongona me da vitona taka na ulutango, Le weekend na I tauke, kala like, okay, e sona nonda issues wango se na kanda lako turu matiko. Aba kaindo rendre weekend me ndawa sia, baleta ni danu no matiko, o sini kala ortongo na kau lako turu matiko, E okay, mona lista le manda weekend to ngoni vite, ke ngoni toke. Dona weekend na ngoni vite, iliu o iranga na turanga erdombi wono merle takataka. That was the trend, Era daw lako, kaya kara sini soko tiko iwai, era lako na matay walo. Era embiti ko mayroon na biti na ni wale, era lako o tatali takataka. Yeah. Though sa Lauren may saban it has been proven through research, niyo irango and do kabor wali un ramataw wali. Because there is an absentee father, That's the word, mo na term mo wang taka. Yo sandare dito ko mayana kaya sandaw yago. Pakambimbi na seaman. So seafarers, o pati kairang lako na suti military. So there's a lot of marriage, family breakups because there's an absentee. Alichiko tamaningon Yo, gaya ko may donongo, gaya na may na late mid-90s back. O kaya na marama sa dating bulak, to the toss. Gosa na bibista uno tukuntukin yung kamunin gaya baksamtaka. It's happening in Fiji. Saya na may nabibuno lilib, sangaya na nibiti. Kau tiken dati ko ano nadaka-daka. Nadaka-daka, napanggar-daka-daka,
Dala kami na 90s, o kenta na marami da sa tosto. O nara ni kilau no dono ngonea, o ira na nasi. Dina. Mana sir sa tigu tosto, Dina. Darai di ralakoy palau, ralakoy be, Guam. O tinga sobir sa tosto may luke. Sa tosto may luke. O kenda, o ira na nasi korselium, ma ira sangga ipo kan data kan weekend na kena po, e tak tuwa mateng tu sa bitaman, lako may merikang na tak tike. Kena kilati ka sobir na nasi sareda ke Dubai ki monoya, non reliving garabi. Sa tiga pula ko tina sambi tu kay no tama kir nangoni. The same thing happens, E mabonga kina matabubale, kasuranga kina matabubale. Yo okay da tono sala ko may Amerika. To sala ko mandamay, di kaya ka sala ko don mandamay una. O sayaw may distance from your no may bira matabubale. O sanga may living talituike. Makasamtak to ay ko sa from one isolation and to another. To another. Yo elele na kaya ko nakila. Ni ko songo chung na mo within the vicinity of your workplace. Kaya o man nga ndo kila nangono matay ni ngono mo bitamay kin nung libin mo sanga meta ka na awli. Aw birtak sa usang talangay well living. You read ni libin na ka. I missed out on a lot of things. Kaya beka uno ko sa evango klana na nonda bium may doon dua. O kaya la ko may mes expected ko these are the challenges that you're going to face, And dua na loneliness, Kena karua o come back sa may tikmo bangara o no new crowd of friends to hang out with, Gaili back na ngo no irango sanga ni na crowd ko ndo tikmo batikira, Dina. Iyo kaya kao sanga ni otamata ko kumbeka otamata si watirara o sana lako tinga ona pang murir tunga Dina. And you know we are human beings, you can't be isolated, We need people around We us. need each other. Yeah, we need each other. You cannot, nobody can, no man is an island, kando tukunya. You need people. O yeah, nangonang gaila kami kinokwarto na lubeng ko kwarto gula ko kumya na makumbukiro sa ngami elementary ke. At kami na wangara takatangona na binakatan na dakilana iso may bite tuira sinibiro raw Kita sa wangara to na puno menta rani tengu ba kinan minta binakata minta pa bali bunaka. Dina. Na binakata minta bitir na lubeng na kurul binaka. Sa kami na lubeng ko elya ko to belak tima. Me salak ngay no tamikito Ang ito na vi ko asang. O sa main bulike o sa sarap ng bulimerik o tunvi ko asang. Do la ko kede mai senda uti ko kede anibiti. To avoid this, na separation, Sangay binakar to sangay takirto gay ngonar tolak ko mekin sar tolak kede may pamatubay. O klau na kwambanga na kaya o na biweste tiko sin kila iko na kay kulot ruma kango to tiko expect challenges, O la kon tondo mai so la ko may baka matubay expect ta na challenges, Dina. Enta biya kaya mo o kenarito okay tulungan na bunwa enta pa kan date kenda tiko kinay na no matubay na bunwa na irno mo law pakataka your colleagues, old scholars, so kenda takataka tamay kena katul na luto. Ngoni biti keda ona rede na dona bo luto connected kina. Ena bunwa tulong ko kausa may rede ndo kamang golak na dona bo luto. Nang usaya tam dona mo no rede siyang. Sanda ding takabin nakasaranga na bunwa mito kina. Dina todo ko. Nakango na rin to ko nanggo. Sanong ko na rin to mamengo. Ko tir nang merle luto. Sa to ko na besang. Gorian ko baka nanalilo ng gosang. Kautir na nga rin na puno arbakuli na kain dono. What is right? If you take them to church, you make sure you take them to a church where they'll be taught the right thing. And these children, me as a teacher, or nangone, erna elebusar na kaya rabuli the may nanomo actions. Dina. You can be saying this, but you're doing something else. They'll see, no, he's saying this, but he's doing something else. Kaya ay saruin bimbing mo na kinabikin na nabakaluben, bikin na kaungan ni chukamay. Moti ko makalibot kirna luben non ratumbo da chukamay. Kala medo bandir salay college sana kay na kami release te kira. Dina todo ko. Bimbing ni da chukuna puno libungo, they can have access to anything through the media, their gadgets and all that. But we need to monitor them. They're still kids. They're not adults. Yang ana sana kauna biwasian nung bulam nung
nung buta ka may pangas ni bulan no tumbu ta ken dono ngone o te ken non na bimbi ni tiko ken dre tumbu sa wir na grandparents or na tumbun ra tukan ra and non ra maro tik ngon ko from 0 to 12 do tuka 0 to 12 years ya na ngon na bimbi na ken budi ni tiko non bulan dono ngone kung nga una ka na stage ko na may bule mo no libungo yung no pa nakataki ko you've done it you've survived no na ko naman survival of the fittest and coming as a coming single to this country iyo pa nakataki ko una pa nakatatala na kay ko la ko Roma people learn from it awas ko so bateni da sinuna kata war na gay muritik mengo merna setam-tam hanan rendre kwenta setawa gayla ko may sarap kala tong na camera da kabo iyo kambanga uno ba nakatak na bikandor ko si chikimo Vinaka ni soerndo tarmai o sando kaisarangani asenga do lako ke mai baka matu vale senro lako mai baka bewatini ke baka asenga kuanga ya ke baka mo na lako be lako tondo mai baka ngani baka rita ke ngori mo na kilati ko ni rawa ni na mayada na lenga senga ni tukuni ni na yada sar na lenga balata ni okenda don duindu ke vitu but just know that there is possibility high probability ni na yada na lenga gaindo talaga na ndo naka rendre Mrs. 19 ni da samitiko o nangona rusa lako mekina nungunga nele liu mai ko engase liu mai ko engase ko ngai lako mo ko sa bakitin kaviwa yendo na kana nungu maruta kanisa lako mai kiro sa mai vito mani vataboli kina nungunga nele wa yendo na ka ngai kurbu itako yau na ni ngole lako tu mai ngone ngo ke na o koe na nona wakanana no koe se nanu mi tunga na oia o se nai na ya sa o titiko ya e vitu na mbaki kirunga mai tiko watatale so this is mom na 7 years ago o koe se nanu mai tunga ya koe gai lako mai ya ni sa mbaki tinika dio mai ge wakasamataka ya sa ndua tani na mbaki nimbula sa tiko me kina ya en dua tani talenga na nona expectations o koe ya Dona kandrendre ya kironge mai lako duru mamantanga wakawiti nani na nona sange mai tuku no toko me wakale o iau tu you're not the mom I remember sa vatu mea iko sini do vango iko sini do dakavango na dawa iko sa dakavu tuki nango enduande na nakamo simosia Vitalia me ravakale o ikenda mai natani ke wakame wakale o iko na luvemu se na watimu santo tentale na vakatanga ni rarawa enda na lako duruma ko nga ya sa lako sa tosa tiko na mbula ko oroni tuko na ngai kia Mrs. 19 na kai baka binakataka bukia baka lebu na nungu mai baka binakataka na nungu be maliwai ke rona nungu ngwane lewa nduindu na yambaki ni mbula rongo ale mikina ko nga na lotu sa senga na nungu se lako se tu mai na vida na mbaki na nungu mai tu boli tu na ngono rosa ya meki na ngone kanga sala ngame nungu bakasama I have to be right with God yanga na ngoni sale roni na binaka kina na nungu be maliwai bat kira na rona lubengo dina ngani sitik ngame viti na nungu ngon tangane ya wakanuni tu ni nando na singa keto sana mai bula bateke ko nga ya ki ro be wasi tikani na veo kaningo baleta ni okela ni tale wakalevu Mrs. 19 lako mai batikirto no na matu bale to le vida na ngone tikani ndo tale na ngone serole ro tikani viti arolok nga merua arto tikani viti tolu sawoti o ya matem na kero lak nga may liu babi o tini. Kero lak nga may liu sa o te rona mbaki yo non rolak may yaw na. O bukalo nga tani na bisa tokabiyaw. At tokabiyaw rona matagali bisa so do batarong to kasi araw ka sabi nula ko tiko lako lismay. Ondo bulo nga lako biti listalmay. Ondo bang takto nga rona ko bisa. I had a B1 and B2 visa so it was an advantage for me. Ondo bulo nga lako biti rito no bengo. Listalmay. Aw bato kaya ato nang rona mbaki. O tia sanga may tokay keu sanga may dakavane ro pepa sa roya ro sanga la ko morono ruono ngoni. Rusi under 18 Tawo ti tale bito tale mbaki sa tonggela ko mayo o kwengaste taro ti ko menangone
sanga me suti ke kene katon yor to talar to samba ki tinio ti tali ker to ya ya ba to la ko tini sini ki to la mat ke mer to la to mai na dindi na ngor to la mekina ya e buke ke raw na tumbu ni kero sa tok kero sa la ko duru mai le na ka kero reida merge la ko mai sa raba kasal tek saranga this is what you do Wabo ni dotel ngana kai buke kim roba kalebu nin ro lako bata mai baka veo tini gor saranga ona kero mai bata ba buki Ni taka ni na soli wakasa matiko na ni rolo tanga ni vital noa na kawini kua ke la ni ndui sartuna ka enda lako duruma ia endona ka enda roni waka vinivina kina ni enda lako duruma mena ka ke wakai rani nda lama soli nda alo sabu me enda wasia tiko na vika enda lako duruma baleta ni na rani na bukia tali ndua tali nambula sin dua tali nambula ni matubu bale ya na vuna kiro mai vital noa tiko ni kina na kawini kua baleta ni vati ngone aninta sakila tiko sa levu na matabu bale e senga malenga ni rangwale tiko mai Amerika na green card ko ira mantanga na matabu bale tala ni rangwale o ira na tina se ira na tama i Australia, New Zealand na vukungo na ngani takataka vuku ni bangarambula dia ko ngaya wakana tiki na wasia o Mrs. Naitini senge teko wuna nei robi tal no na dhava na wuna levu iko o mbiu mai kina mongole mai ndo tal na kau wakasa mataka na nonda mai focus men dei teko ngana no murai toturi matuti nga kina no mui tuba baleta ke wakai senga ninda toturi matuti ko rau saranga ninda no mai kuitaki wakambimbi ninda lako mai na vura levu bango Amerika, Australia, New Zealand uge wakasa mataka Mrs. Naitini na ngonu sengi ado mai kina kela au se that's almost 20 years ago se ado mai se ndotani tu na tu wakini rai na wakatangente ni bula ge wakame mai kami da tu na bula ni lasa na ngonea baleta ni senga ni ndua ridi kanta tiko mai me wakale wai kanta tiko mai yo kami da yo rau saranga ni da mai kuitaki rau ni da mai wakadalai tu kamai wakatani taki na nonda rai ren ni da rai tiko na nonda tuva da satu wana mai na ngone te senga biu mai kina ndo talan beka na kani ve wasia Mrs. Naitini kila ni ramba levu na ulu tanga ngoro ni toma ni tale na matha ka tu mai pinaka wakalevu una ko ngana ko tukuna una be tukuna tale be kenda na ngoni viti ko tukuna tonu na kai bakan te kenda na ngoni viti na bono ananda matabu wale ke sanga kirn luwe manda kila na tiko sana weka bendo se matoka na matentu wili kino nanda toka ni wakabuli watkai dakadaka na tiko ke ai so na nomi toka ni ko enro da mbeka kila to mbeka na nomro top ni bana na sana nomro interest kla menta connect ko watkai rango sanga tiko men na lotu esanga ni tono ngoni viti esanga ni kila na lotu ya kwa ngaya na kauna ber kunto me da kakko ni mengulo da na lotu in salak me da no lim ko Amerika ke ka esanga na batana lotu ngai vandi tekenda to no da values ndena wat ke na bekanda na bosa to weekend o matanga u na motini nga o gelak me ke o na ta na kango bola kar to ke ya do tin saranga bia na no sulu go au sando de to me ani do na ka da ka ya sa kikingan ang daling muna postek mai we're na we karatongo so we continue to align ourselves nirti kungon o iraya na wekanda ya na banu na matentu nda toka ni wakavuli wakataka wata ke na lutu menda kuni mela na lutu ko nonde bakande dena todo stonga nonde bakande kombanga na ka uno na biwasia bike weekenda o irna ngai lako bauti ko mai ke baka senga ni rese kersa me biang ulit sabtu na lot mara ta ko kerker kuni ngula ta na ba buli mai beta ke nai singa tambo e nda loto irna loto kabito era loto nska baro e menta tomantico dena dena todo ko sa tiko ya obvio songo tatalenga me da kini robital no na kabiniko ndona ka bimbi talenga ninda sangole mai na banua lebu bango e bimbi talenga me da me kila na bika membele tira na Amerika da me kila pick on the good things leu sarna kai roninda bulida roninda baka vinaka takina non tambula baka matu bal non tambula mandanga baka tiki kianda
mengai tora taki kina nambula. Mai dhawa tali tiko na ni rubi tal noa na kavi vinaka ni kua ninge nana mai ki tali tiko mai wambuta na moni ti tali mbeka mai ngo na mai ndo tali tiko ni kina na nero ulutanga ke wakai tiko sona ka ni vea wasia mai me rauni mai vi tal noa taki ninge vola ngā mai na nanda tō wata ngo se rauni ni mbita tali ngā mai na nom ni ulutanga vi Mrs. Naitini, Titilia Naitini na Messenger, una wuni ndakua se ni vola ngā mai na Radio Mbula ndo wata. Vinaka wakalevu Mrs. Naitini kalau ngata tiko na madhaongo ni taka ni nando na madhao vinaka ni Garavitavi. Vinaka o matang manda. Mate. Radio Mbula ndo wata sa mai sivitongo watongo e tolu na miniti me ono na kaloko waka nui ni vinaka tiko yani se venga na vano ni seama tiko mai kina na kavi ni kua ve kiomni na dhalata na ni rau tiko vuwe tal no mai ni kua senga na lenga nenga seama tiko ngā mai rau ni sikawa tali ngā yani na neto YouTube channel na Radio Mbula ndo wata YouTube na tiko yani kina na ni rau ve tala nongo ke Mrs. Naitini and kavi vinaka ni mo ni tiendendai ni karusanga vulu kaono ni singa ni vulu tune au ni taka ni o ni mbula vinaka tiko se venga na vanua o ni seama tiko mai kina na kavi ni kua tamani talemanda na nonda wakarongo sere wakanuinui ni rauni na vivu ke tiko na vi na ulutanga mai dhaura ki tiko yani vikanda na kavi ni kua ndo mbula vinaka silika watu vinaka na seama tiko mai na kavi ni kua tina i matai chowana vinaka wakalevu na seama tiko mai wakanuini vinaka tiko yani vikimni mbula vinaka Emma Rose vinaka na seama tiko mai ve tamani tiko mai na ya kavi ni kua wakanuini vinaka tiko yani vikimni ka wakatela ngā kina ve ngone ni the au Robinson dombula vinaka na ngone ni the au wakatela ngā kina ve Chochi Sili vinaka wakalevu na seama tiko mai Hawaii isa Vinaka na sema tiko mai Hawaii. Bula vinaka Susana Niukavu, wakanui ni vinaka tiko yani. Ni taka ni inda tona mai sota na dona singango. Wakatela kina ve Tilex Fi. Ni bula vinaka Tilex. Bula vinaka Temara Wellsbit. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua senga talanga ni ngule dhavi tiko na serango tuate ni mbula vinaka tundovi wakanui ni vinaka tiko yani vikiomni vingana vano ni sema tiko mai kina na kavi ni kua wakambula talitinga ni ve maramatau e rena tema tabali mbula vinaka chone dhangi dhau vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua kera tunga kesenge mateni ngona nomu ni sema mai kengero ni nduanga na like nduana share mena buke tunga na nonda Vewa se tiko e na wata ngona Radio Mbula ndo wata wakambula talitingani ve Solomon e turanga mai mure ke kemdo ke sara na sema tiko mai na Zion Shopping Center mai tavua bula vinaka Mili wakanuni vinaka tikani ve kemdo na vetamani mai Haywood wakatela kina veta mai Aquila ke kemdo ke sara na sema tiko mai San Jose bula vinaka na Emma wakanuni vinaka tiko yani ve kemdo senga tala ngula davtike na maramaneita saini Mili turanga balawa kula unu takani ndo bula vinaka tiko na vetinani wakambula talitinga yani ve seto ki ve na turanga isa sandende nimbula vinaka wakanuni vinaka tukani vikimto mai suba senga tala ningula da vitike no sala tu nindau nimbula vinaka maramatau bula vinaka lela lubu ke kimdo ke na sema tiko mai salo teniki nimbula vinaka laisenia tambuto vinaka wakalevu na sema tiko mai wakatala kina ve sera da kau tava bula vinaka sista wakanuni vinaka tukani vikimdo wakatala kina vikimdo ke sarna marama mai na Hillsburg na ai lau na songo ni Ebenezer au ni taka ni ando mbula vinaka tiko na nungu marama nungu turanga wakatela kina ve DAK vinaka wakalevu na sema tiko mai D bula vinaka marama night Luisa V Tambuya wakanuni vinaka tiko yani wakatela kina ve Mafi Leo Ela Mbale nimbula vinaka Mafi sandende au ni taka ni mbula vinaka tiko wakatela kina ve Tiko Deumba vinaka wakalevu na sema tiko mai Tiko vinaka na sema tiko mai Eta Sanga wakanuni vinaka tiko yani na kavi ni kua senga talanga ningula davitike na Pau Rokolalo Kala wakanuni vinaka tiko yani Pau bula vinaka Tori katinai ki kimdo ke sara na sema tiko ngori mai na yatu kuka au nui taka ni mbula vinaka tiko na numi talitinga wakambimbi o Mrs. Naitini vinaka wakalevu na suli tiko numini ngauna na mai petala no tiko na Radio Mbula ndo wata na kavi ni kua
laki manda vakasi sinai sambala bundina enda sengani veirai sua vake maile wandaru simba musuka sombu ya vinawani siwa songo ngani marau ne vakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga taleve au na mandua sua vakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve au na mandua sua vakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandege au samodenga eke amusandege au samodenga eke amusandege au samodenga eke amusandege au samodenga tuda que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuotale niko kao ai no musinga ni sudu enda esto so mai no gulewa mai tukuna veya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samodenga eke 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 amusandenge na nonda viti ke ngasini vuli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vatama Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko entona ka. Mea dhavo ningele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama ni lidhula ni tatarowi ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matubabali mana materero bakyo. Sakabi bikina manile indikebi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sesikovana www.sfhepbfree.org na kena itukutuku matalilai. Nongu chisu nongu banoa. Dorongovi na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemudawe California. Vima mani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongovi ene radio mbulan do vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio mbulan do vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ia sandina sara ke konrenre kona marau tinanga. Era kaina dau vakandindike ni leu sarana no mo Marcela, leu sarana no mo Marcela o vakoda ke vakau mata dunru tu, ia ke ko mata renrenre leilena no mo Marcela vakainga taka. Ke la talanga ni ko mata renrenre ke vakai dua laku duru mutu mai na rakin rakita nimbula rarau tumbeka na singa ya ni reithi ko mai o mata renrenre tuani na veso taka vakandua na nona singa na nona e wakarau na veka laku duru matiko na nona tu vakini vakasama na veso taka vakandua. Koia ni taka na madango ninda na mata renrenre tiko na vevono enda lako kina. Wakambibi tiko wana nongu toranga tau George TJ, bula vinaka o ni taka ni na mata renrenre tiko na madango. Ruanga ni tukutuku e awa tiko mai, memba leta na nonda i ronga mai wali songo e na kawi ni kua. Memba leta tiko na nonrito sasanga ni wako te tiko rato sa ngā tiko me rato wako te ndua na kaniwei wuke ke na walnimbula levu mai suwa go rato na First United Methodist Church rato wakaritaka tiko mai viao na singa wakarawai ni na ndua na singa go ke tona mai wei tal noa tiko e ni kena me rato na wakamatata taka tiko e ni kena na weka e rato sa tuwana tiko memba leta na non rato sa sanga ni wei wuke tiko ke na walnimbula levu mai suwa se na CWM anda ke la ke de tuna i tuwa ki ni walnimbula ya na vida na mbaki sa o tiongo e ndua kana kena wakaloloma. Na iaia senga na loko matanga o wakasama takatingo na turanga na tamangu mai lenga na mbakisawati ia vida na yambaki na nona dhuru suka tiko walnimbula na bingona ke de lako kena wakarutaki na nona iaia ni mode wakatal na li kiambai ia senga ni ndono me vai ana walnimbula o kelani nda senga i tumbo dake mai nda senga ni wakasama takarau tu ni watu ia na walnimbula kenda kelanga na walnimbula na vanua saba tundua e ka wo na veka ke de tui lo mai ia da ke latiko ni na vida na mbaki sa o tingo sa senga ni vatiko ya na tuba ki ni veka so e na walimbula levu mai suba ka wakatela kina na tuba ki ni vengaravi ka o wambota ni rauni na vivu ke sarva ka levu beira na vengaravi na sina puni wai kir na vengaravi tu e walimbula ke waka me vena katu na nonra ia rangi ni dhaka na veka e rauni tona wako te ani o kenda tona tu e ani na ve matani tu le levu so e walangi me rauni na la kivu ke tiko na nonranga ravi na we kanda mai viti tiko na namba ni taleboni ve kemni na via ve tartarayani ki rato mai na First United Methodist Church mai Santa Rosa ke wakao ni we andondolinga tiko ani kina na we kawa ke lavo rauni ni we tartarayani kena taleboni vitu saiba vitu ruan dua vitu dua lima wawalu ela vitu saiba vitu ruan dua vitu dua lima wawalu se vitu saiba vitu saiba tolu saiba tolu tiko talangana QR code e rauni ni nangai scan taka da sakela ke tiko technology na ngonongo ke bakai sembera tiko ni kila rauni ko taronga ngai dua i vali se bono ni daka beka bada na kango na QR code scan taka nangai tona rauni ni na gereda kina na tukutuku matela lai member leta na sasangongo. Tukutuku nga kataraba member leta tiko na singa ki te levu na kena marota ki tiko na singa ki te levu e ana wakaiduri tiko e na moni madhawa ni September. Matai ni moni madhawa ni September na matai ni singa karua katolu. Wakarumbuka, wakaruai singa tambu, i tukutuku nga utura rau tiko na wakaiduri tiko na mbose e na singa wakarumbuka go e na wakaiduri tiko mai laie Hawaii. Wakaruai na wakarumbuka na matai ni singa ni bula September na wakarumbuka na bongi ni wakarumbuka wakaiduri tiko kina na ball ke na wakarawai na soli ke na tukutuku matela lai ningai se matinga mai wambota na singa tambu wakaiduri tiko na lotu dhoko wata kana laki dhabatali tunga kena na kena marota ki tiko se na wakana numi tiko na singa ki te levu weke mni na ndo wakamure tiko mai na songongo se na norato wakana numi tiko na singa ki te levu na kena ndo usanga i tunga na nonra skola sivi na ngone na kena i tukutuku matela laini se matinga mai kena radio mbulando wata o wakambota na ndona singa go ke tona bebe tal no yani ke ndo verto na leo ni komiti karto dide wakatiko na wakawakarau ni kena wakana numi tiko na singa ki te levu e na wakaiduri tiko mai laie Hawaii wakarambuka na mataini singa ni vula September ke na singa tambo ne katolu ni singa levu tiko ngona menta ngole ani da wakawakarau e na iduruduru ni vosoitiao na i bondo e na iduruduru talanga
au na kanga utu rau tiko ni ndona rau na ndola na iduruduru sa volele sar tiko na tikite ko o veke mni o ni na via laki mbuto kai tiko en na mbongi ni vakarombuka sa volele tiko na tikite andona rau na ndola se vole utingo na ngona menda vakarotaka ni kina na nonta tikite na ivondo vondo ke wakai sumi rango na vondo vondo se na solele sar vakatelanga kina na nonta idili Airbnb se na hotela plenty of time ke wakatelanga o nangandreba mono wangarana no muriliva se vole uti kongona ngona ngoindo ngona vina komenta la kwani ndala kisarsar ndangande ndo mandana ngona ni bakadangi kudi langa vindo no moni madawa do todo kana madawa mendala kingande ndala ki bakadangi dengu mandana Willie New se vadava sanda Willie New tunga na visinga e mbakito doko ko nuitaka ni na vungo vikande ndala ngolea ni ndala ki maru taka na singa ketelevu se vitongona ono ena ruasanga no miniti vakanuni vinaka tiko yani se venga na vanoni se amatiko makina se mani songo dava do sama ni toya butaka tiko na songo meka ni bulioti na vali lotu se na vikimdo na yasa se na songo ni tikina o kela ni tiko keda na keni naki se mani dava ngana keni naki ni vakoto mai goindo na ngoni sale roni na vivu keni kena na radio mbulando vate na kena vakatete tiko na itukutuku ni na mundo sasanga ni vakoto mai messenger radio mbulando vata se una buninda ko tiko talangai na messenger se ve pedeli na novo tupe tiko talangai na messenger se ratalangai ni vakota mai vitale matakimbau and a messenger oyana Avingo ni sale so ka raunio ni na vi tartar tiko mai kina radio mbulando vata mena mai kadhiwa kina na nomundo i tukutuku ni sasanga davanga ondo na vuda tiko membaleta na nomundo i songo sivatonga na ono na ruasanga vulu kandu na miniti wakambula tiko yani ve litia tiko da ni mbula vinaka litia mbula vinaka Mrs. Tarkini kini vinaka wakalevu na sema tiko mai neka vinikua tatoka na songo au nitaka ni nro yadho vinaka sale ki wakadhengu wakalilai ni berninge tomani tali tiko na vingaravi nandua tali na madhao ni venga raviango wakambula tali tinga ve Michelle bula vinaka Michelle, thank you for tuning in wakambula tali tinga ve sulu e ti mana lemba bula vinaka wakanuni vinaka tika ani apa au nitaka nindo bula vinaka tiko mai vengo rilambasa wakanuni vinaka tika ani vikimdo wakatelanga kina vikimdo mai na Zion Shopping Center vinaka wakalivu na sema tiko mai tavua na kavini kua wakambula tali tinga vikimdo na Marine sa tiko vulo si tongo sa yawa wakanuni vinaka tika ani vikimdo turanga naita Solomoni turanga mai muri wakatelanga kina vitavanaki umbitau vinaka na sema tiko mai na kavini kua bula vinaka George DJ Katelanga kena ve ratu a penisa tui sabura wakanuni vinaka tika ani vikimdo bula vinaka Emma Rose Dan Raumakita vinaka wakalevu na sema tiko mai Dan wakanuni vinaka tika ve Debbie Raumakita and na nona retirement tiko vu sartingani kua ndua na singa langi mai Roseburg Oregon wakanuni vinaka tika ani vikimdo wakavio tini Dan Inimbole vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatelanga kena ve Maritha Tambe Korda Wiri vinaka wakalevu na sema tiko mai matai lambau mai nei ta siri wakanuni vinaka tika ani vikimdo sengatala ni ndongo la davi tikino kimdo ke sara na daka tiko va koro and na madhango wakatanga kina veveni ana wimbao bula vinaka Sherry Randy vinaka na sema tiko mai ne kavini kua wakambula talitunga yani ve Mrs. Titilia naitini ke Master Apete naitini ke kimdo ke sara na Leoni Matavu vale na naitini kimdo na kachikachi wakanuni vinaka tika ani vikimdo and na madha Kongo wakatelanga kina ve eta sanga bula vinaka eta sanga wakanuni vinaka tika ani vikimdo na venga ravi tiko ngori mai na atu kuka au nuitaka ni ndo bula vinaka tiko sengatala ngola davi tikina mari da korita mana bula vinaka ni mua wakanuni vinaka tika ani vikimdo na Divine Fijians Home Care doni so bo mai beauty ko na madhawa moni madhawa da senge mai wakanando koiti ngango nuitaka ni ndo na madhawa vinaka vikimdo ni gravitavi na madhango sengatala ngani ngule davi tiko na serengoti nai matai chowana bula vinaka Terry Madu wakatelanga kina ve Mia Sharks no bula vinaka mai San Jose wakanuni vinaka tika ani vikimdo sengatala ni ndo ngule davi tikina na lawa ni chutatia laveti rato sema sartiko mai na Mandy Heights na kavini koa ka wakambula talitunga na serka taravango ve di Lady D bula vinaka tinai ratu wakanuni vinaka tika ani vikimdo noa vatu ni wai vinaka wakalevu na sema tiko mai Fairfield Radio Mbulando Vata ni sa sivitongono ono e na rusanga vulukavana miniti.
ena Bagarobuka, Radio Bulan Dovata San Francisco, Mekoti Kanta Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao kan langa ni tos na chana kemu isau, me bakana i bakatanya danyande ni nomutungu. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa mango kena bunga tale na nonda programa waro taki. En ono na kaloko na via kami ni waro buka vi kemu do ya Amerika. Dona kaloko na singile ni waro wai vi kemu do mai viti. Wakai labo ena waro buka. Rangodi kina na nonda i vaka sala na kena daw ena vi ka wakai labo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Nada masarap man dami huli kina doon na life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil nito ta nagkatil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna
Kavi ngaya kina mother ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan kali warga tera tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu bilang tak. Kampan bilang kan gua na heritage link. Mau lebih nak sarangan. Sengat tali itu nak kaya. Bakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo work itu tak. Kami suami. Nak kira kena timber kena baka. Sen tu bikin dari labu lewaya. Interesa mungkin nak kisi, tapi marong kini ngona mojuri paling bul. Kaki saya kar tak waktu lain semua. Baya serangan abuna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo manurusang bul ka banewa. Kaya sa ruan ang baki o tinapolisi gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarna baka leo fo na telefoni. Text mai kina was seva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima ena kena itutuku matelelai. Saya ngambeka ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na nitu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mo kuneki na nabi buku bagai labu kaseng ni saumi. Gir mai na ono rua ono saiba dua liwa. Yavalata deo nangai velata na radio bulan dua vata. Weitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rongoda na bana kaloko na wei kabini tu city and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Radio bulan dua vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wase yani. Kana rokani no mumbula
Ana radio bulan do bata mai verton na ronro langi ke na uto solo ya samai voto ke na goru sanga bulu ka tolu na miniti me vito na ka loko wa ka nui ni vena ka tiko ya ni se venga na vano ni se matiko mai kena na ka vini mo ni tende ndai ni ka ro sanga bulu ka ono ni singa ni vulo chune radio bulan do bata San Francisco be ko tikanta vata tiko mai na nonda VCC vinga ya ka tiko ni waka vini vena ka telanga vi kemani ni volanga mai na dava na nomuni na noma na moni rai na moni waka na nano na moni waka tutumbeka me valeta na nonda vata ngona radio bulan do vata senga nindo e vala senga nindo e dono ngandre vitu ngamo ni sole mai na nomuni waka sama ni waka rita mai na nomuni waka sama karawa ni na gaibiti kukina na dhamuni kina kata waka rotaki me valeta tiko na nonda idhobi na kata waka rotaki o ya na idhobi rua na singeleti ni radio bulan do vata ke nan $200 na ilabu ni Amerika $200 US dollars na wako ya ni samani sai burubura da banga o ni waka tiko kina na yave ani na nomu ni singeleti ke na nomu ni silini $200 na ilabu ni Amerika o ya na nonda VCC tiko kana geta rai tiko se na madala tiko desa na donu ko tiko na mandingi na ka tolu sanga bul ni singa ni volongo o ya na madha tiko ngo ni sema tiko mai ke bakai sangi matai ni ngona na nomu ni sema tiko mai ke na radio bulan do bata vinaka wakalevu kenda waki community ko ko kere community ko moni wako te tiko ni wasia tiko ya ni na nonda wata ngo ke ngai dona like dona share ke rao talanga ni ngai muri ke to tiko mai na radio bulan do bata na YouTube channel wakatanga kena na Instagram do makasara otonga rua sanga bula kandona miniti me vito na kaloko no beba kambula tiko na sera katarabongo we kemdo kede na sema tiko ngori mai na yatu kuka kemdo talanga na sema tiko ngori mai San Jose ndombula binaka senga talani ndongwele davi tikino kemdo na sema tiko mai na Zion Shopping Center mai Tavua wakambula talitunga ni kemdo mai Samoa binaka wakalevu na sema tiko mai New Zealand Australia kemdo mai na Itasiri ndombula binaka na dhaka tiko wa koro na singalevu ni kua waka nui binaka ni ndona madha binaka ni ngaravitavi na madha ngo
Nongu chisu nongu banoa. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemadawe California. Vima mani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Andreva na veibuke ene kena semina na mulibu-libu Senegas kita urani bukiiko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. E levu tu na bima tangali life insurance e Amerika. Ka levu talangana kena indu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mawabina kana itau kei kanda sa mai bungi tiga-tiga na bunu o levu ngo. Kia o ngola mai wangande so sa mai bunga tiga-tiga tunde. O tawi mati tiko si sen. Rau-rau sara na bunga levu fo. Ka tiga talangana ilawe maruroi.
Lincoln Heritage Life Insurance. Na kama ni dondo ngai do somo ni claim. E na loma ni rosanga bulu kapane aua ke sama ni adana lenga ki sa oti ka ruana ambaki. Siko mana website ka toko kore se text mai kina wasi walu walu wandua tolu tolu walu lima e na kena itukutuku matena lai. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Steve Makamba o yana Radio Mbulando Vata mai vewa kamaro takitukani. Ko tikanda tiko wakamalua na kawewe naka ni moni tendendai karu sanga vulu kaono ni singa ni vulu tune singa lewu tiko ni singa tu siti wekem do mai nonda wakanduni vinaka tiko yani ka bongi lewu tiko wekem do mai ilandi wekem do mai na yatu kuka wambuta sa singa tu siti tali tiko mbek nga wekem do mai tonga vinaka na sema tiko mai na kawewe naka ni kua wakanduni vinaka ni nondona matha o vinaka wikenda na
madongo do to koni tinga dona vosa babalango senga ni ndongo le dava rotingo na nungu singili te kubu daka I volni walesi biu bulinga mai sali te kubu sartu na daka me voli walesi gai do to koni via na nungu supervisor. Your life is what you make of it. Kena mbalea ke vakao sana tuku na tiko vaka samataga tiko ni na madha vinaka na madhango e na madha vinaka semani vakadava na vekai so and the lako the ruma e na madha vinaka mbalea te niko sa tuku na tiko ni na madha vinaka tuku na tiko ani na radio mbulando vata ni na dona madha vinaka vekianta na madhango oti tiko ni nonda sere ni ve vatai na sere katarava kono ve vakambula tiko kina ve Anna Rose Hoyt vinaka vakalevo nando vakaitavi tiko mai ve tomani tiko mai sama tiko mai na ve singa vakambula tali tinga yani ve Mrs. Naitini ni mbula vinaka ndo mbula vinaka Solomon i turanga mai muri ke kimdo ke Sara mai na Zion Shopping Center ka vakatelanga kina ve Tai Rafa ni mbula vinaka Tai Rafa ve na numitiko ve Pu Lolo Teresia Amrata Lolo Sewa ke Simeone Lemba vakanuni vinaka tikani ve kimdo mbula vinaka Antonio Batirerenga Davu Loa. Vinaka vakaleu na sematiko mai ni sematiko beka mai ve Antonio vakanuni vinaka tikani vikimni Adura Seru Kasari ni mbula vinaka vakanuni vinaka tikani vikimdo mai Nakasi. Vinaka vakaleu na sematiko mai Nakasi vakambula talitunga ve Tom D Sai ni mbula vinaka Tom vakanuni vinaka talitunga vikimni turanga nei tā kono ve vakambula talitunga vikimni ke sarana vakolori tiko na kavi vinaka ni kua ni vakusa tiko mbeka ngori gali teko vuna Yandra Mbongi se veke mundo mbeka na senga isuka tiko na daka vakusa tiko ni vale vakanuni vinaka tiko veke mundo na senga sama tiko mai ke vakau ni adalata na ne rove talno ke Mrs. Naitini and kavi ni kua au sere tiko mani ni sama tiko ke na neto YouTube channel Radio Mbulando vata YouTube channel ke vakai senga ni kua ni mataka na ngai tiko ni kena na ne rove talno ke Mrs. Naitini ulutanga vinaka ke roma be se takatiko ani na kavini kua au sretike mnimo ninge sama tiko na neto YouTube channel subscribe follow us on YouTube wakatelinga kina and Instagram sawatongo tolu na miniti me vitu na kaloko sera kataravongo ve vakambula tiko ani kina vekem ni ke Sara na venga ravi tiko na vevo no ani venga ravi so sema ni tambana ni venga ravi dava au vakambula tiko ani vekem ni na kavi vinaka ni kua bula vinaka Emma Rose vakanuni vinaka tiko ani wakatelinga kina ve Pita bula vinaka Pita vakanuni vinaka tiko ki tō Mr. Kiko na moni madhao sengi o tingango ia ki tō salita wana toka wakalelai na no murumu wakambula talitinga ni ve na italela lubu nimbula vinaka
Ana radio bulan do vata sa sivitonga na vitu e na tolu na miniti na sera talanga waiasa mai dhava tiko kina non de wasi ningo na vata ana kapi binaka ni moni tindin dain tana gai me verongo din do motali tiko se na gai me vito mani tiko ani na kapi ni mataka ratu pedeli na novo wa kambula tiko ani waka mode tiko ani ve tai rafa bula binaka matai kamo sese anti ane bula binaka wakatela kina ve lela lubu wa kambula tiko ve alumita rabono Mrs. Naitini bula binaka do mode binaka waka lebu na sema tiko mai na kapi ni kua do tiko ana like nge wase tiko ani namuni tokani una vuni da kua me dava na ngauna dana gai virungo din domo tali tiko kina di te wakadengo takamanda. Usava ka nanderubi wasi juga nunggu ida buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dita mo nando dito ka. No bitang ni sing lalo to to sunan tangka boka. So ba sini naket lalo tal ngabo. Ni sambula binaka. Sama mai ka wasea ni na radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singa levo ni tusi di kina borawai
Bei Kemundo Wibiti, Radio Bulondovata San Francisco.